fans or the Siko fans ideas. What could do some refidie? Emma Tromo bidie kope bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba wo poba tedua ne dia ene mpempi no ya na wo jeje ne ba ka kire obi no bi so ka kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no dia santeman agye atum de wiasema nyina se ye no ye ne achenchenku chenku a ye de atumpan a kire ye kasa ase wodofo yaba no de ne yaba medical ka chose ye nimte ena ye hwe ena ye kɔ prekasa jamatu ye ne futi kotia na ye ho abo amfiafia mum asisi samapo mente me ho ase eno da de beda Sompa Asem Mpe Nipa ne ya pa ne pomasi bire na ya de amount ne ya ko ne ya de akoya nim na me ka kire wiasema nyina se dwumadie wei aha na abetem sem aha na abetem komode aha ne de afutu sem emu ohwam na abetu anya bi na de abɔ bra ya betumi ede amount dwumadie obetu omra samu anka the nations anka waji na adwa ohne yire maame yaboa akua asuama bronya waya abrewantia ono so atnase ye ko akoyanim yanimte ena ye ko producers ye ne omo edi dwuma eye kokko Sachi Fletcher na chief executive producer madwuma die eye Kwantabisa Isaac ye nyina kwanta so twamani na so wa ena ye begina na wukọ MC a hososo a Kevin Oyata sana azuka omunyina dawroma ena social media applications no yene nam so Facebook, YouTube and Twitter no yene nam so na wukọ Sompa TV studio so a ekoba jese sempremo bema woni David ena kachire obi omo eka ho ena dwumadie we eso kama pa ye ko akoyanim medical kachiro kofro bofom pa bema esu ketu am yipa bre na Osei Aboagye Oforisuo ni Oforisuo menam tiatwam nam dia Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so akwasi Sompa omunyina ka ho ena dwumadie ye ko ede akoye nim yenye bom ya zebu ya Sompa ya zeb kasio yenenim ora samo bibia boko ti abomdin o se bonidin anu no se won ji abobodin na edin abobodin nim edi wan ka se tin so yi wa ibone me kwasi me no ya de agasi Sompa no na so da nyankopɔ de ama ye chiefo ne ahwefo mo hwɛ ye kwa no se na da be na ya wo o chan na dantam nti ya fe wo mo enyanko ekwa fe mo ne mo mpa ibone ade to Oforisuo ne no magu apaso na ye mo mpa ye nso ma ya chiefo ne ahwefo mo ko so ho de no ho a ye nso ho de nti sha mo na ye nchia jaba fie ajaba jiwa bebe obi am papa no mecha ene wodi for Japan ono so bi obi amecha omunya lesson omuti abrochefo ni na Cynthia ne friends omunya wa amodro ne ma frima ene ma friends ai dora omunya tie yen abrochefo edu sa time ya Mr. friends ai Gabi muni ha so na nanse na se wo ye no me ma ne ho nto ne da de bia mde baka nanum aha nti yenko Oforisuo yenko enim no okay the nation saka bibia boko de Oforisuo me radio ayade ode nkwa che ketrema dabodwe moje die afusane e ka che Yaw Osei enmonyam kanedi ewie sa na ya shira no e de ama Syria college ni na abrabo se da ne de no mo semre na omofre dwumadie so ene on credit money ama ekotote famaye ene me ko pay school kan ma me wo fa asibi e wo emana boadi omsi African child na me wura school mo ma me re chechire so mo Sompa from preparator ebc security so na wasi agumi school ho anyam nshira omunyi na se da ne de nyomo fidie eda Sompa me hye ombo se ne metina se me hala omunyi o ma ye kire se omunyi na ni ewa ha ndi Awurade nshira African child achechefo ni school wura nyina ewo eye boadi ho Oforisuo futu sem no fo otwen ti etwen ne de bi atwum no okay abiroti ya bibia bokode onyankopon adom timi gina me na so na African child preparatory school what's your emina body from proprietors and as a proprietor so be security so that one nyina say wonya school bi na say adwumako bi na say wonom efa woni agora wo say yetimi ho a wonom nti no ye na Fidelity Bank for nso ase
so I'm main branch no na tech Vic mechia papa ye na meda senso free self Sompa ba ye omoso enya ye modent no ye chia wonom ye chia ye tiefo ne ahwefo nyofo so be ma ye nkwa na ekwan na ye nim se be ye futu sem no betimi aba ya kwan. Okay, enuti ye ka kire wiasema nyina se ha na betia futu sem na watumi di ebi abobra. Orofo na futu sem amede ebra wono se ka unya second chance ya ka die na obeye no. Ba kono wase no enu ntini Nyankopon abie kwan kase ba ko asa amaw enu ntino second chance no edie bai na obetumi aye no orofo ntime ka kire wo se eduru baabi e ma wo ranho eduru baabi e ma wo bamumu se obesai afitianse foforo sana me ka kire wo na anwumire eduru baabi a otimi sa bambuo betumi aba eduru baabi a otimi se dwetri akase ekura wa betumi ase eno na me ka kire se sinkete na bo ho so se sekrupo twedi ampoma on second chance ya edie bai na obeye no eno tipoto kasa no be ka kire se don't be afraid to start over again fitiase foforo orofo na asia na wo fitiase ena anwumire no enye say you are going to start from the scratch and I say you are going to start from the beginning what bobranu bi pen ena abiti wo what bobranu bi pen ena nyoma bi afiri wonsa what bobranu bi pen ena yayi wadie sabre ya me no kasai wanya adwuma foforo eno titian ena wo kwa akoye enu ti sabre no se Nyankopon ma second chance ya unko fiti ase fufuro nemmom suahunu bia na bibi kura wo afiri wonsa suahunu bia wo se de kan brabon na de kono experience na make kire no enu ti sabre no unko fiti ase biem ne unko fiti ase fufuro nemmom suahunu bi no experience bi ekura wo no sabre na fei na de experience ne koye adwuma orofo eduru baabi no tehwe o eduru baabi no otehweye ana amanfo eka ho asem sa akwa no wedi eno ane ne rofo akwan ya wo fa so a wodwete no free wonsa na wo yo defo pa say ye ka so tos wo adum kura no a na ka wo be enan ana se num na mamusa wo se wo de be kogro medamas yana ode koye maasem anase ode koye namfosem ena ma store ni nyina efiri wonsa enu ti sabre krupo twedi ampo basayi adom wasa ma store baako enu ti ukwa akotena utibia nim se ode kwa akogro damase anade koye namfosem ode koye maasem amana sa efiri wonsa na suahunu no ena meka ho asem se experience ya uhu ye no sabre de day na obeye and only second chance ya make one asem or for man shall fall 7 times sana bible no beka 7 times that shall rise and untini pato for more or for nya wiya no sanya wiya no na Nyankopon ama second chance dia sa chance no na mebusa na anwumire se obetumi asade agoromedamase yana unya wade ana ye kama pa na esanse na ntetie no enye wo fie na ye ka se abenagyan suadu aduane yo abenagyan emema tem didie na wanyai na akonya awade na ode kwa awade na sikodi dukunu atem ema ne gyawo no ene me ka kire wo se wakwa akonya kunu foforo entu sa akodi di atem bie mam ye gyawana wanya second chance no eno ti die be na kura wa na anwumere efiri wonsa ade kropotia na kura wo na sombo ana so na esombo padia and then you ma sama make catch say you are going to start over again nemmom onko fiti ase foforo na baabi a obefiti ase ne say suahunu bia ma de bi firi wonsa no eho na uko fiti ase na de afiri eduru baabi uko suku no uko no wi e ma yayi wadi ubetra fie wo ye basamo awofo po esanse wo mo boka yie papa na Nyankopon adawro ma wo fa bi befa awokoto suku mu foforo no me busa wo se o sa akono wi no biem amya yiwadi na efrise na anim ngoma yie pa eno ti me ka tro dede bi na anwumre se e wo sa suahunu bia
ema wonyoma bi firi wonsa anasa nyoma bi a wo ye wonyoma firi wonsa no eno akwa yesuahunu experience kurawo eno nti enese onya wo second chance ya obesan de adi agura na eno na mibu so dede bi enanwumire eno ti ma me papa de make chiro dede bi enanwumire se dodo no a ena nyoma bi afiri wo monsa ahwere wo mo enanwumire a wo modu wo monsa ahye wo monum o moka na me ka chira wo se krupo twedi amponte asie se basadi adom tiasie na ewiem adbie na edboja edi afurusane ewo mu no ka kire wo ho se nyankopon dawro ma se minya second chance ya memfa ni agorokura adie be na wo ye ya wa de pa bi efiri wonsa wo bekai adie be na wo ye ya ema wo kunu ana wo yiri eja wo hokoye Edia bay na wo ye ya ema okoda efiase se ye yu obesan ko biemu ana enu todofo asema me kan cho say don't be afraid to start again. This time you are not starting from the scratch but you are starting from experience. Eya me modofo pa say Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omana samoa Oforisuo edase na yenkoso anchia etifo ni arefo and then me o magin kumya do danem paso do tina kumyam oti afutu ahana afutu sam obinya no wanti ha na so ba kuti ba bia Asem Mpe e manso nko asamwa ko ne de wiase ase no Oforisuo bibia koye afutu sam ojiwe de kaka no ajiwe de kaka na de bobra enuntina Sompa Asem Mpe Nipa no eda sonko ewo Ghana fa na nyina no Oforisuo ana afutu sama wo de abaye megidi se opani bi oye no friend wo je bonyo misa sonka me san ya bofra bi mu kanfom so am ye no anka menye sanfom so ne bi mu pato be ye den no asan akoya akola bi tina futu sama ye be kan se ye dura ye nyina ye be ye ho na de tie ni nipa bi a na me wiase a wo koba a mogya du mu afusane no onsaye ti se futu sama si bibia to kra na se koba se enne yesan ye dey ehyem knama wa emane haw bitma start bibi fofo Oforisuo nipa bi atu sebe omo chance omunya atu agu a na ni kwa se san komunya futu se mi enke koba ne sa tina de bia me ka se nipa da san bia no unya kyerkyere ne atenetene edi nti na me ka se Oforisuo ohini bi na konyo teso ade ketua bi okoye ye no Asem Mpe wonim se enke beto ne sa kwa nkoye ana de bia me kasa asem we se Oforisuo nipa da sane ya wo a ade chi ade so wo sorry ade chi wo sorry na wo kɔ no unim de da wanim edo ya de bia na wani ye ye wono ma kitinkiti bi wo a abiti nipa enna wo trase se no wo kaya wo se na me krade na me koye ye ye no ma kitinkiti bi ni se ubu wa na numu kasa na ma na wade ebo no sa kasa no wonya pan mu bi mane pata ne se da bia koso ya wo kɔ no fa me dia me bobra a ma tra me ne obesi ne me se fa me dia ye fato o ma me gyan ena nkola ba ko kan wo se wo ye pani na ye dan tie futu bia asam ketua bi no koka che ni kunu agya no enei wote wo se ye me hu yanka samre Oforisuo wo be kwa sori dem ma sabe ye bompa ye se kunafo ma momra akunafo ma momra ye omu nyina ba ko busa wo bi se wonya bi na wonya bi ye dai ade ketua bi eno koka ye Oforisuo bi wo hono mu a sabe be ma bi wo hono mu a na ade bi e wo ka kire ne yire emra bi be ma bi ka kire ne yire se hu ani wuo sa asem no ka kire na me minim se sa time no e just kasa bi say asem kase power sante say be ma wo ka kire we se hu ani wuo e dia wal jai bo ba ni be sinne oba ni se oba ma no be ku ne ntwa chacha ana obeku mosoro ma nde bi akwa no wonfa kwaku ka kire oba se ne hu ani wuo e package enwoma bibire wo bi so e wale ni gui be ma no na oba ne sombo ma ne pa but later no ohun se wa hwere na ade intende se onya sa oba na nka ope Oforisuo obi wo no ma chance onya ye na sika kuta no wo brand ba bia wonte ba ma adwuma ne die na wudi no wadru ba bia Nyankopon aboa sika kakra ba wonsam etidi ya wo ye ne jai o se da ena hwere no amenne se bebi odi agro ko ntimi nko
sanko hun se de ye kan ko tenentemu a enka amane sa Oforisuo nipa bebre ho nenne saa se nipa bebre de berin sa wabɔ me kyem so ana wabɔ masem so because no man kitinkiti bi amanipa bɔda aba form but de be kan say ya futu sem ne say sebe wo kɔ a wo be ya mojadum onwa fusani a wo kɔ be ka temada bodwome eno man kachi saa ahwiagu nkwan ya obefa so abɛhyehyɛ no na mum noma bi a wo yeye Oforisuo tete wo kasa bi ne agro bi a yedi ye ene nsem bi a keka ne noma bi a ade nipa kokɔ baabi se na wo transe asentimi pa na me yesi entimi pa na me yes ade we Oforisuo kai pe na wa bibia kasa chosa na me koyede na me koye sa but uku hu anye yi anya ba etena me kam kransa se ma che obi biala ampa sika no nya bi ye brawa na wonte na odi tampa minimo bi a onu timi chata tak aka taxi monopa ahatu aka because we sika nti na magum na okodi holiday no asaba the car na short ase yen kase unya sika manwani nembum ekwa bi so no enne yasem nyina na se de na wo ye na wabofom eno ma giagu eno ma ginsemu ti e besre ene obi bia wo tie yen obi bia wo hwe yen ade bia wo trase na bon kompon ko hwe wachi na hwe ade bia biti wa men na wabofom sebe obu ho sebe na cash egu ni fie ka bia style bia no obi enne sebe preduasa trotro for no fele ni nyina ya ade keto bi tene yesre ya futu semi sebe unya nwu ye nka ncho se koka wano adu na emom try se wo noma na ahwiagu na mu ade a wo ko ho a ese wo noma no se wo san start abrobofofo a sa de no menko ho biem na hwia bibi na me fi se nyankopon na nka so ne se bra sesafo a obetuma se hyebre Oforisuo medase okay amirwatia Oforisuo be ma medase na ya chia yetiefo ene yahwefo nyina na ewiase wo hoi no abrabɔ no aye kukuruhwe ase obesori akwa akogina baabi na wasai ehwinti na se wasa apa na wasai abofom ni nyina ne se obofom no wode ye asuade bi ana se wode ye enhunumu bi ehu na wo hu se ne abrabɔ esitie se ababa awabi ana se abrantie bi a wotie yen onipa da sani bi a enwumrei wanya daje etie yafutu semi senka na onim se baabi a okɔ enam wa abrabom no enka emwa no a ana se kwan a wotuo no enka obekɔ akohia kwanhia enka wo santem obi eni ho akɔfo ka empempi na wan kasa onim se kai se ne niema esi kɔ ebetimi akɔ akonya kwanhia nso no wo se kyenkyena me kɔ akɔforo ebi ni ho ebesi da biara da enu ntimpempi na Oforisuo bema eya na yetimi kohia kwanhia ewo ekwan mu na enkwanhia na yebehia no Nyankopon ye yadom na woso ye mu na se yanhwere ye nkwa na yantofom nko ade a na chese no pa kire se second chance ana se ekwan foforo bi ebetimi asan eba ede ama ye na ekwan foforo ne ba sen ene ebesi atoto ye niema ede afa empepi na ne nipa dodo na wo wa ya na osuro se ade bi okoye ye e wone mofra brema na se osisi foforo no anamoto bi a na otu ye e ma ne de wo se ye e ma ne de wo haw ni amane abenedie bre na brabo no se onyini krampa na sa ade ne huhu aba abehye ne monti na akana moa entimi ma no roy asa ontimi nde na ho free sa ade no wonti onya second chance bi se bi okohwe obi store e na chese ka baaye na ka baaye na chi no hwe amane hunu e bi kro koda prison kakra na afi abone hu se na won na ho krampo enkoyi obi adwuma biem me pa chaw yase usura walijaya unya kunupa ai sana ya na na so unya warepa na so no ye ka kire obi a wo tie yen se ema ehuboa no enchechire wupi eyesa sade ne baaye wo hwiase a na se wo pa na wo hwiase a na wo ne ema hwiegu a ana se opoli na ne ema hwiegu a afia hu se de obesi ahye wo ne ema afa ana se wo nante na wo hwinti a afia hu kwa akora befa so be yi wachia wa bla wo nanya dai ensa enhwinti abotan ana se boba biem eti ema huboa enhye wo mu Sawuma saade ni di wanim kan sepe bibia ni ho a wo ya wo betimi asako wanim biem eti second chance ne ba
hwene hu se obesa ye den obesa enya suahunu bi wo mu na wo de aye den atene wablabo pepi na no every mistake ye bia no ye nya de sua de free mu ababa wa bi si so ye to ne fo a wo memasem ho wanfi eno o play no ko fa play wanyinsen empre wanyinsen no achi no ohaw ni amane ya wo wura mu ono akasa na so oden ho asotwe ye ba ne so no na kyese eno akwa ya de sua de ama no eti afiri ono ba hu safe wo ba ko wie wono a wansua adwuma bi krampa no osua adwuma na so ko school e na saa de ne beye no be ma bi bedefe na okodi na chi ene be ma na jeje no kokoko so akoja no subura ni nti no wasua bibi e de afiri mu me ka kire wo set wa na mopa nyankete sie Paul can send be our 1 Corinthians 13, 11 and 12 no was me ya abofra no me ya me niama te sa abofra me kasa abofra ensem anasa me kan abofra ensem na me nyini ye no wase afredie ma benyini enti me kan panyinsem me kan niama eto akoma so me kan niama emma nipa hu se ade wo kasa de wo ye nyansafo eno kire se nipa yetimi ye bibi na ekire ne hu sade na ye na ankoye dia amfa ma ye ankoye no de ba de na ye sua de frimo emma ye tutu ya namo ye ewo abrabo second one ye bewura mu ni biem obi okwa wale ya woni tachama bidie nte no ema na wari egu ye ema edi otan ene ema beto one ne nse no montam no se na wade egu a obehu se ekire do no aye den no wanyanya nsasua bidie frimo be ma foforo ba obehu se de obesi aye den na kasa anasa akrokro kwan so obesi de na faso obi won so so a wosua adwuma anasa okọ school ene o ma be ma bi bedefe no ene o de no a o mehwe meye ose na meye ho ade memfa baby aka ho na meyo kama enso awi eche no wakwa akoja no ede asi subru eni anase bia wade na kwa akosi nsuo mama sese wotwa no ho baby a entwente no saa ba no wo hu be ma anase saa bema no wahu ema sede bia bisu ene won ban esitient no next time no so okwa relationship bi mo adagye ena no wonya ma oba no ye nam so tie no ema ne hwere saa ba no afe no obehu sa wase o ma attention kakra ede ma ne yire no ho anase oba no so ne techa ma bedie ena no wonie wakasa bumbum otuchiki bumbum waye ne niam basa wo fie ahudidi ho nsema toto ape wo ho a second one na beba no wotimi nya bibi e de free mu nte no ye ka kire wo bia se enne na wahwe ase ye sese wan hwe ase a won sori nyina prem se eniama wo we na na sa de chie wo we no ansa na beba na sumba eti de beba bia na wo hwe a ede wo ha bebre wo no nya de sua de bi free mu enne be mu anya kokodro na wo tu ana mo bi nso so a de ye papa nso so asa ba beka be basa e ma blabo koso from wabla wo hia wo ha bia ya ebro wo so nti ofo so be ma ade hye ntie ye futo no ntimi fa mo obra betimi aboa won papa okay the nation's uncle ya radin shira woni ofutu sema ade abane no shira o man Ghana nyina obane ya santime amudia second chance papa bi asole edi adum chedia nyami shira no na o shira kodjon kansale wen superstar baby obia second chance ye kasa bia yan kan kire obi nurse wa say first one ene ye kan chance ye mani biem anase wonya biem unipa bia ye man a chance no ye ni ye no ye kan chance ya man second chance but onipa wonya chance no wase no no ye ka chance okay ye man second chance ne nhwa de e de so akọ school na akọ try exams am ya fa class bi na o try exams na wa ferie school ni mpeso mbejo o papa beka bi etim ka say okay bi ana mass na de ye try na another chance ne ye say bi English obe ya de a say la o feel ho de na say school no gia na wonye o it will nipa bia second chance ye mfeli ye go school ni e bibi na o ye exams na wutia na o ma sa de corona ma se ko twire biem ana akosua ho de ne be twire biem se ukosua ba na eno nso o sa betia no ne second chance na no de na bon anu abon etese ya kire wade ne de ama se homework ko fie koye na ne nyina mu ko fie ba wa sa ati efie de onua no manima de nyina wo ho edu sa ati a na ye hunu se bon ana wa bon wa brabom enti ade toto abrabo ho ne ye ka twa nipa se ne ye friend second chance ne se won saka why ye mistake bi atwam hunu ne wo ye nipa mpe hunu ne de abufuo ba ye hunu ne kofa ntokwa ba ye ntino wanya biem no de na wo be ya enkonkosi biem eno na wosi nipa sua na ye de bobra but asema ye kan ye tra but unim se bibi ni kura ni ma de ye friend chances no abrabom no on steady ye enti no
na no ne wifo na ko get to ho kohye ebra wo hia na ye efre bibi scatter ni si ye ne ye bom ye nutuo ye nyam ye nuchi omo ono nko na nya ne tirididi mu e kire ze ya ma no chance se otimi free sa atebe anim nenso sa akwa ehunu se ya twini nua court no obre ne ho ase be 1 month etwa mu ana oka kire ze na ala prison ni baba akofo na ko chama ye ntwazo wo se kwa akotena obi makoye bi ennim se this second chance no police be pie ni so a woni ye bebo ni tuo no anazo woni ye de ne be kwa afu ase no bibini nsuan nti no ka second chance a on tiase ya me no tie ka say oba bi esi so wanyem ba akwa yi agumienu ayi agumiensa yi agu saba na konya wade titiri nde ni kunu wo bi wo hwe ne pa opra wo onya bi but onim say a second chance na aba tame ba ye no afedi obeka kire no se ne yemanya ntoto yie mi asa de me pe me ne ma no e na wo bire me ekoburunya e se mi ntimi ni mi kuru nyi ye ni ye ono nko na be pie o ka kofo oba o machi enti na yewura dindula mu asie die ma me nkre de bi beba mimbo mi kuru grama ne ye se manyem onim se the second chance no wonya no apa de na bre enti o so o mani stay bi anane de ya no okoka egu ne fridge ne kono sa wo no ohunu bi woni life mu biem onim nti no wo se second chance ne so obi akwa awade akodi ni kunu nkomo akira adamfo na timi apiem ase ni kunu boto akope boga bi dia ma no enu nti sa aba na gya awade ne akodi boga na chi wakwa akohunu se boga dia wonani abebe pa ni kunu acho be ma na nte ase second chance aba wasa hia be ma fufuro biem be ma na bra bom nkomo nyina sa adamfo kro na enumina me no ka so ni na hia wo be bom nkomo na kire no enim sa adamfo wei ena ma me say me first relationship anka me ya ka kire di manya second chance dia me keep secret wei na matimi ni be ma na bobra koye enumire ya ni nkomo a wo kodie eye ni kunu foforo no ho nkomo ni asase na agene enti ma hunu se ya bibrem ha de yensua ade ya fra na chance no edize na ono na nam ne ma koye ma no oboa no na se ekina wa free na bra bom a wonim se wa lose chance bi enti wo go share the same nipa ni bi ma afedi obeye ni yie na aboa no da bi subanya odi lusu ha chance no the same subanya no wasa de ko eno ene ye de catch us second chance endi si atibi bi a friend second chance ye dini bi a simple no a wan hwe ye hunu ne ye wo mu a ono nso so beba ube lusu no bo nipa bi o lusu second chance no na ye akoye se wo de ne ye hwia enye yie obi akwa ware agya ba ko mienu agyae miensem no wasa nya ne o muso kura chen ne odi kan wafa ne se mugya me bi beba ediwenu so odi nsemu na kire no esusu se egu afoforo besaba mepacho o second chance no awurade dowa ne ko ne mprensa so nti no ya no make good use of a second chance na abo amo akon wanim obi muade kasa nipa ho wrof onim se sadi osi kasa nipa ho yi ekina no amane ntimi men afoforo biem ekina no onya titirifo no ne nante biem onim ediene papa na no otomani die na no oboa ne kakrakra fi na brabom but foforo asaba so obehwe na no yie ehunu se de yakura panyini se de ne panyini nante se de ehun kwaye panyini hi no me de panyini skani we ko ye no we ya saba ndimi de oye ne na akwa foforo beba the same suban kro no okura mu no eno ha no okura mu eno ne de afutuo ne ka che ne otie ne se me pa cho e wa brabom no second chance bana wo hwere wan kantim unhia chance biom di ya mo ani nko ho maami awawale odo ba kwa awale ase obeye tuma bedidi ukunatem odidi ukunatem enu nti odo na edam ntem ne eyira ene ayira tumpempenso se be ma na jawo fofura asa aba wakwa oba ne the same behavior umma kwa me ente aba na okane a wopede a kire kunu se odo me de se odo me ba unim se oba ne su muade eno ne ye ka kire o se chance massa ntwanya bia ka kura no kona no mane hunu ne woso yo hunu ne level wo hunu sa na sini mboni ni mbon dimanhwe no edisi obi age no no wo hwe na o ma na nimra no hosu no mu ade na chance ni ntimi mfa so emre mabusuan ye hunu ne sa yawo abrabo be ko na nima ma obi a ye okay di second chance de o se bi na wo hia bi a dinini na hwe ne yie na mo abrabo ma ne ntumpon mafuzi bi sem ti awa yawo okay enoti ye catch o de bi say don't be afraid to start over again. So be fitianse foforo. Na san fitianse we die. Enye fitianse bia afei na bebo bra. Wabo am bia hye woni pen. Enti de ahye woni no, akwa yesua de e de amawo. Enti ebusa wo se de ayesua de ama no, se nyankopon ma second chance ya, ukoye bi amanasa akwa kokote de na.
0551 now 31 now 31 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31. Hello. Oforisuo baby. Yay. Menkwa me de. Mr. Enoch aka Nana One. Baako pa abobema di na nyimire. Obozo mama na meras na wako maben kwan papa na da meras. Zacha nsuye entai enti unya bia na wada weras na mbiso. Obozo mama ye meka che nipa bia wotie sompa anyimire ni se men twen second chance. Medi mafutu am de be mani pe bia se woto hono ma. Men twen second chance adwuma na ye dia ma we dia hye wonsa no. Shesa na dia so wonsa ye niye na se akatu papa bu ma wonsa aka. Mema ye yiwodi ansa na wo fa di wechi se wo se be to achew obepa adnuru atawa ya snap our back. Intime abrabu mu no ofosu be ma men second chance ade bi adventure en se dia no. Me hweso be ye no ma ye ne ye ne mu akatu papa bi wo hono ma manya. Ene na me de bo me bra intime second chance o ma brabu mu di pa bia no. Ade bi adia so se dia ye na ye niye the one you work at your papa, or most of the dancing. No, okay, hello. 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 Okay. Hello. Okay. Hello. Okay. Yay. Okay. Yay. I hear it. Apidi. I hear it. Apidi. I hear it. Yanko yanim. You got them. Sumu kuchi. Oh, I just opened that way. Kama pa. Malaysia, and I just like to condemn. Also, chat papa. On the little about to be gathered over. Because there is a second chance and tendency. And then you fantastic funny for them. Now, because there is a little bit big, some way, the agro, or more for TCD, Papa TCD, said the Anya who can be a bridge. That's good, the friend can free man, you know, baby. Yes, yes, over. And my Bobo so many men, our the second chance, and the second leader, and said, no more, without CP. No, okay. Hello. Hello. Hello, that's a good evening. My Joe, so maybe I'm free. Yeah, and that's how Sompa. Sompa FM, any Sompa. Yeah, Pacho, good evening. Pacho, my Monica program, yes, and then find a matching chat too. Okay. Yeah, not some Pacho, I think I said the brain. I said, Bianca, let's not catch a nation uncle. Yeah, number you have a personal line. Then can person and then you casa one-on-one. Chat. Hello. I heard Jinaso Kakra. Pacho. By now, person and then casa personal, Pacho. Jinaso. Yo, and I'm a dash. Okay. Yo. Hello. Hello. Opo. Yeah, Auntie Milia. Papa, I'm Pacho, the phone in Ajo. Yajo so papa, Bibi Aboko there. Yanko Pardon, yeah. Yetio. And I'm at the pan of Futu. Some party, it is a Uti one of my. Oh, my mini wow found over 20 wow found. A Futu I did my and it said, dear mamma, and near papa more to pay. I'm at the pan and who phones them. Miss Rebel, my basso. No, okay. Hello. Baby, I'm free with you. That's a family, that's a free job. Mammy, ain't you? That's a radio. It's on basso. Of which you may be a mother prayer. No, you may be a no, I need to see the boy at Rabu. And the master pie, and I'm sure Munina. No, about him, why a tiny Kini Satano. Hello. My Joshua Brukatachi. Maton Canada.
Now, that's now can take chance. If they can't be a kind of so who is that one kind of Faruko and Yabro? How quite loud. Now, let's say I need to feel of the country. You have to look Kabona fashion and Rammer and Paka question. And Paka from Master, or to the Master of the Pella, or whatever that what the Master and what the idiot, but it's a it's a different in the computer. The next one will be moving to the manner. And take a second chance. Because who said the cousin should have a little my activity with us. Okay, hello, last caller. Hello, Baby, I'm free. I'm Brantia. To collection. Odi for Isaiah. Abuno papa. Me wo ye pa. Omo. Ah, wo mo watra se. Oti opa. Minyana ne me be yene pa. So ayo day. Oni oni tukwa. Mama ata me tuanye. Minyana kanya ni minyana. Ne me be yene no. Yeah. Hello. Yes, you. Enti kaka na kane say asema modi aba. E man peti schedule pan say we be twani we dey we mesini we say e wan fa wu man na wokoro na menkam. Okay, hani ado ofra no enyina besie yo tetatu ene yawo ede beboye ntabam na ye wasem chechrenche bi ewofia ano dene ye efie wura fozo ha adwene o ye yi amanfo nyomagu ani adade be na asie ye ko computer so dwede emra sisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Ade. Cinema no do tuno. Oba mi tini kura. So wa do. Ayo senior. Me ade adan herbal product I am me ti de bia me na no mu no chef. Dan herbal product. We dan extra. We wonu ma ho tutu ni na ebeja. Senior na mi sisi ni nso e mi sisi o. And there was no problem there. Senior. What see dan proke. Okay. So wonu dan proke a. Okay. Sisi are ni na ebeja. Sa. We dey ya mi Come on, Joe, friend, dan herbal tonic. Wonu ma bi o. Minum pa na se na mtumi ndidi. Na mtumi danso. Minye bi no me no. O chale me taibo pa. Sa. Sia. Dan fight okay na so say. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na moja nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntenase na so me hia dan fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho See the fifi ti as that tell me. Boy. Yeah. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjebedie nkrato yi atu Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hianye pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ya Precare natural powder sisi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako
warning sushi, yeti, and opania numre, wabra wadidi awie. Ubenya Precare Natural Powder at all. King's Walk Herbal, Nana Boache Herbal, Nira Pass Herbal, Accra, Little George, Waterma Community 5, PFA Pharmacy, Kolinak Herbal, Freddie Mains, Kumasi, Benyak Pharmacy, Nimdia Herbal, Takrade, Mose Pharmacy, ni Green Light Pharmacy, Sunyane, Cash and Carry Supermarket, Becky Frank, Techiman, Alaji Kumbila, Tamale, Sewa Herbal, Asante Mampong, Gapson Pharmacy, Koforidua, to form for 0550 19 15 14. Precare Natural Powder. Aduane san ye dro. FD ahwehwe san krato emu agi atom. Okay, panipa memo akwaba. Pom to say. Udin de say. A friend Prince Asante. Prince Asante. Asante free hin e baye. Yaka de me free brekum by se me free Kumawu na ba. Kumawu. Be ma asase so na ote. Wakosem ne se awde abeda se yenko omoa. We dey for wakosem se abama mi na I say bisika bia kodi ne ho. Abamu aye friend say. Pacho e friend yi ma. E kwan be ne fa so kodi ne ho. Pacho me trade o Limankrum e Western North Enche district. Enti me koto omo akura na ase ho no. Ti na ye ne omo nyina na e ho no. Enti emre na yede akwantu bi bam no oko France sana na oka enti na madam for ba kon so e kira de ho no but different school enti menene didi nkomo na ye nyina ye kan akwantu hu asem ba ono hye ne de na ase na ono ne de na skana na oka no na mintumi enti ehonum na obeka se ne wo fase no ono so oko France no kwan so no na ofa so kwe o se okosi ebinum so na o mede no call France okwe so ampanyampa osi ebinum so ofan Ghana ha bache dabi o Nigeria mum bacha ho no mo fa call France no bacha okay enti ampa so omo aye no omo abaya bi wo onu minimum no na abamu abako no so minimum no obefo mu nyina akoe enti oretum o ka kire me na me say o ene etisade a ene eno be best me ene na me sika betimi aiden ebetimi afford o fa Nigeria ho no bacha ba mfiti ase de na minim say Nigeria na ebefa enti ode ne wo fa say number ema enti me na kasa edi nkoma na o kire mu say company ena e wo France wo no enti se auto forms na forms na se ye fawa no mo buku appointment e de amount enti o ma me send this no 850 Ghana cedis ama no or they send or the 12 forms no enti edi be 1 week ana menya message every company no enti ko message no de ye nyina ne se before I met me akwa this me ba ayi honum me kosi obi so wo Nigeria Lagos I just me kosi ne so e wo honum enti me ba so a esan say ye company adwuma no e ka bi a wo mbia no e ye company no e na e be fa ho ka but o an kasa obetua kakra ne ye obetua ne ye $1,000 enti ma me ye den April so na me say okay ene mate nti ma me kwaje ebosia e wo commercial bank which 41,000 meje 21,000 but interest no how mo de ka ma ne kwaye 41,000 nti 21,000 na me kwose san so atem na dollar no e ko 17 cedis adem fie be say ni 2022 nti na month say ya na dollar na economy kese nti ata na osesa $1 per $1 na ye 17 cedis nti ma me kosesa ska no eden e de ko e kosesa me ne wo fa na nkasa ata no so wa je transfer every on ekoso manya nti ofiri so manya honum e hia me wa Accra nti Accra honum me ne na boy na nkasa kra na chite me ba bia ye den ye be kwa kosesa ska no because oko se ho na kosesa na de no nti o kire ho ma ye kosesa nti ye sesa wie no ana
ono ankasa kyerɛ me yebisa sɛ me sisi a ɛhɔnom Nigeria hɔ nim hɔnom nti ɛhefa na mɛfa ka nti ono ankasa kyerɛ tete ono yɛfrɛ wɔ Agege na Ghana fo kɔ bɔbra wɔ pa nti ka wokura wokɔtena wa kɛboa wɔ Agege no enkane no na amanfo fa America no kura anya hwe o nti maame ɔkyerɛ me fa kwa yɛfa ka no nti yɛkɔ me kɔbisa a wode kɔ Agege bacha nti yɛkɔbisa no na ɔmo sɛ 650 Ghana cedis nti me firi hɔnom ɛsamba akura na so hɔnom because na me nyanye ahoboa nti me bɛboaboa me ho ɛna me san hyia ne bra no kora ne okogya me kwan nti yɛfiri dawo ɛde na yɛkɔ na Sunday no na mehwɛ na baas no ɛnyɛ adwuma because na nipa na yɛwɔ hɔnom na yɛkɔ ayi hɔnom na yɛ 80 pɛ nti wo hwɛ ebi a ɔmbɛfa nipa 80 pɛ akɔ wese no wo hwɛ aka bɛba nti ɔmo ma yɛfa short nti yɛfa bi kɔsi afrawo nti yɛfa car no bi kɔsi afrawo no ya ɔmama yɛmfa border na ankasa anwura wese no Lomi Togo hɔnom ɔmama yɛfa kwantia bi so ena yɛfrɛ no apia we no ne yɛkyewa ti ɔmba yɛfa hɔnom ena yɛkɔsi hɔ ti yɛduru hɔnom na yɛduru Lomi hɔnom na yɛfa car hɔnom ano na yɛkɔ Benin straight to Benin ti yɛduru Benin no na yɛsima ana yɛsimu 6 ɛwɔ munya nkwanhyia bi wɔ kwa ne so bacho dabi munya nkwanhyia ne bi a yɛntinsim Nigeria mo akɔ akɔdu okay bacho yɛkɔduru Nigeria hɔnom no babi okuma so no ana bus station hɔnom no because no mami nyanti sɛ ɔka kyerɛ me sɛ obi bɛba hɔnom aba bi hyia me na ɔde me akɔ fie ɔka kyerɛ me sɛ hotel no yɛ friend sɛ yɛbɛhan hotel ama ɛno yɛ company ne ka company na ankasa bɛsɛ ya feedi wo company no wɔ Nigeria hɔ a bacho ni hɔ ba I say ɔse na nsini ɛna yɛ dɛn ɛwɔ hɔ no kamo kɔ he France yɛ bacha ayo nti ampa nipa na obɛhyia me ɔde me kɔ hotel kɔbuku hotel ɛma me dae nti adeɛ kyeɛ no ɔbaeɛ na ɔbɛka kyerɛ me sɛ ne boss hɔnom no ɔgye sika no a mede kɔɔyɛ no Darius no Mrs. Afro or Honor or Scanner or catch him say for security reasons. You know, Memphis, your friend says Scanner and Mano. And T. Mamma Dana at the man. And T. Madame and I, the channel panel by no saying a boss, a Bahanum or Baba Mahonum, and me be dim como because Omupesa, a be on budget, me near my dia process. I'm say, okay. Nti omo ka cho so bedi Nigeria mfie sei anaboso me sei okay say 1 week na bedi Nigeria na mo de aye bibi ade ama na akọ France moko because ebi no hold them dada okay enoti sabre abrantie ne ka sei wakodu Nigeria Nigeria nso akọ transit or de ko France here enoti no ya du Nigeria de o magiri sika no dollar no omoaje osesa free Ghana no omonya aje free nsem de ne be free mo aba ye ko ne Dank Natural Health Complex enko twetwe nkomo emra sisia Dank Natural Health Complex or Pachi number 2 on the City Life Hybrid School no and a boho pe orofo yade be na de ko Dank ho a utumi entu ase ana utumi ensa emfama Dank Natural Health Complex and a make camfo na media amount orofo wo nuro bebre sa en wo mfidie ankasa odi edini dwuma Dank semenkanche o se ya de bibre bia de free utrinua no ebesu na ase no fa be Dank na enwoma enkonkai ya ne dokota pani no ebetwetwe nkomo simadu so se orofo dokota enya maye no na ye twetwe nkomo no ne ma no ye 0244017556 0244017556 ana 0266593330 0266593330 eno ene Dank Natural Health Complex ne ma ena mebobo ediama no dokota pani enya agina dwa watrase na ye betwetwe nkomo de dokota ede emma metiefo enanwumre ama me ne wansa yade na nipa so benya wo na ye yade kuru ya Dr. Memo Akwaba
ye nua pani pom te say yehu adome ho ye pa wo ho ye fa nwumre me da ase o kigwasi wani se lo wasi wani na fata papa me da ase pa dan ka so ye te say obafo dodo no a ene bo abaso na abaso body a omo bonom se ho ye ahontofie efi so omo ba ye efie du na dan ke ba ye nim guase ma da abasobodi enko na woje ina nsemi hu bi otetoko abasobodi ana woje na eyema ho ase dokota pani mi na twetwe nkomo abasobodi woje a ebi so ebetumi akame enoti doctor wo ya ahotofie no masemo mo kanyina nse utu yade na se na enye yade otetetete so sa no mo ka kire me yenti de nkomo ade ma metifo me da sipa nti nyankopon adom last week me ba ha na me ba se no owura bi free koforudua anopatutu to Friday no bae na obae a oba ma ye check no hu ne yare ma ne duro no edi beye Saturday anopa so ba Friday Saturday anopa no afrem se doctor me send credit amount na 2 days penny de me hu o mini pedue mu na me wanwa onuma duro no na o de bia mo ho anu afrem na o damase se nyankopon ehira yen wa ma yen niema inti de me ka che obi bia wo hwe me ne se wo ho na nemu yare etetewa entena fie Oforisuo nemu yare betima ye wa mo anhwe be ka se ato odu wana wanhwe be ka se bi obi abo oduampo because ebetimi ama obi na ase apagya na nefu ahye ebetimi ama obi da ana ebedanya na ohun se nim nyina honhon nti wanhwe ya adwen beba otima na se jama obi abo odu ana jama ya to odu nso na nye edutuo na ye nemu yare na akoso sa problem ne di ama na ade ba akwa na de bia nemu yare ya yeta hwe ne se ye behwe se ye be memu sese yen ye be ma ho ogunsa ebia ye hwe aba no ba akwa ye kese ana osoma ya oya oyo ba bete se wase ya oya onu kunu hie na wa ya se ya oya ana onu kunu hie ma wonya atenka bebre ho no ma omunye hu sa ne ma ne pe na ye ne se eno ana nemu yare no nti owa no hu se sa de no kwa na ne se nemu yare no ko na so nemu yare e very dangerous sense de ye di eni ehunu no nemu yare ama ebinmu ani afra obi wono nemu yare ne ye no wanhwe ntutia wo ana ne su nyina enu kusukusukusu sana ne ne afra nemu yare ama obi akoma onya akoma problem wada ho na dwo na akoma be bokikikiki na ni machine nemu yare na ekoso sa problem no nemu yare ama obi kidney asay eta o tatese so obenya kidney problem we bisa say ten kra na many penya kidney problems ye other factors wo na so nemu yare so ekoso kidney problem pa nemu yare ama oba bi ontimi nwu bio onyinsia na wapo nyinsen no na onyinsia na akra na woniyem ana onyinsia na akra na infection e woni maamiyem nemu yare akoso sa problem no nemu yare akoso nkase mu problems obi na chinkase etutu no wantimi nya no hwe wotwa na chinkase ne ne ya wanum aduru a enkwara de bi onum painkillers nemu yare na akoso sa problem it dang de say yare bia ye hwe na se nemu yare dia ye no ma wan nko ba bia enemu yare na iwa nko bebia bra so ye honum na ba ya so ye honum so a obohu sampa enemu yare no dank number 1 obi wo baba ya so se doctor machini saa makwa anyeye se kura de mabema bu me pese manum odu obio e no kre bebre anum nduru a amwa omo nanso enye danka so ye de ka chewa ne se nemu yare tete watu ana mo ne bra so ya ne hwe mam ye wo nkrofo bi mu ho mama bi mu ho no ma ebia ono do se wawo mienu miensa nanso afide wontimi ne yire nyinsen esan so wawo pani nti na adwe ne se awo na onwo no efiri ne yire ana ama ontumi nwo nanso mema bi mu ho no nemu yare no akoso problem bi efre no azoospermia ye ka azoospermia e ka se bema no hunsuo no emo a wo no hunsuo no mu a ye fra mo sperms no samwa no e 0 nti ne se azoospermia woni sperm ba kokora wo no hunsuo ntu wo no obehia nsuo ne ba nsuo na eba na yensuo kroje ne wom aboa bi anim na aboa bi anim abede na wetime nyinsa wo yira mana yi ntu ahwe ya wo no yire beta saa obeka so ba no problem na wo be ma na wo problem to ana mo ne bra obi so de ne moa ne bi wom na so moa na wom no entimi noso enu 15 million ekwa ebetime nyinsa wo ba no eno ne so nya bi efe no oligospermia de ye ka to nyina na se wonya enemu yare ama akoso low sperm count oni pedemu a to ana mo ne bra menu no mema enye be ma ne se wo de oba ma gina so na tumi no oba da off 3 rounds 4 rounds enye no ane be ma sem no de be ma sem na ne se ohunsuo na emo na wo ohunsuo no na ho ode ntesen sa ho ode no eno ne etimi de nyinse oba
It is on about that 3 rounds, 4 rounds. That's a ensure no quality. Another sperms no quality a year sperms are. Obe ya a warmer. Na the problem bebro. Bemba bin musu honum so anemu yare ninti. A man who crent me sorry. Ha obu honoma ne ho entimi so ne ngina so bema bebre honoma obosa ne ho sore a na adwojo obu a ne ho asore gina so pa no emu asan ye bete obi so a ne ho asore gina so na dwonso de no dwonso wie ya na ne ho adwojo obi so on ho sole gina so pe na ne ti pai no na oyewu aha ne ngina ye problem mema bi mu asia obi so on ho betuma sole gina so one ne yiri sie mu a within seconds na we jemu we bema na o sa problem ni bia eno so ye on courses bebre e wo ho ebi wo ho na yakoma yare na diaba ebi wo ho a na eye o prostate ana problem on na diaba ebi so na ye hormonal problem ana diaba ebi so na ye ntini amoje di efurusa no na diaba na sa ne ma ni nam yare etumi koso damage so mu na kofa sa problem no e dia bro tema mema bebre wo no bema fo e kete de make catch on so problems awodo a make kan wasem ni bia dank e wo pechi number 2 pechi number 2 no so ba ya so me sisi wo Trade Johnson unya si Trade Johnson a wo se me kwa dank herbal wo do ka na eba remu wo Trade kronum wo ba beto 4 Johnson wo fa won sa benkum so wo fa won sa benkum so a wo se wo ba dank herbal wo do ka na eba wo be sandboard ho a edo ba ya so no ye adwuma fi dwada ekosi memenda adwada kosi fiada no pa no wotwe kosi enwuma nonum memenda anopa no wotwe kosi ewi anom yensa ye telephone numbers no eye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and 0266 59 33 0266 59 33 Oforisuo obu wa no person ye voice note so person ye voice note 0266 no WhatsApp okay see a voice note wo so na ebetini aboa wo yare eba ni pedue ma wa hwa beka se ehu duro ni ho se yare pa echo pa na onum nduro na fo onum duro na fo beka se ele na enu duro ni ho adu papa na nyaye unya du papa ntia na oba dank ba compare na me ato edi ahoto fie no ye ne de fie de be cheke ehu due hawo na no ma me bi frɛ mo se doctor sanemi duro ye nya sanemi duro ye wo ye nduro bebere wo dwa so ase usisi ya oya obenye biato wo ko obenye biato na so yare enemu yare de enye yesende eduro se betma sende eduro ma pa just why check up no wa send report na breye wo send report na breye share report ni usampa o yare ni a ende betma sende eduro but apart from that say o to na so meeting na ya ma meeting my doctor send me eduro yenye ye betro so ko test because eduma na e professionals and kasa ye ni ye ana yare so de the symptoms necessary aha yade we symptoms betma be yade we wa hwan san na egu be ma obeka san na egu be ma the doctor ka say nsa be gu be ma be be syphilis eso gonorrhea betma yesa chlamydia betma yesa what betma yesa ebi won pa e for bi allergic dermatitis ebi aduane bi a wo di ana ne me bi a wo ye betma mo dwira na ho keka wo aha eso na nya yare ebi anema wo ye no aduane a wo di oni peduane mpe na react aha nti wo ba ya so ma e be check yare say wo di ane ye bi ana nti ho ye keka na nche so onya nem yare eniema bebre betumi akoso sa na ye se bra ye fa wo chef diem na fie na kire say yare na ye ono ye we ni ama wo do betumi tu ase nti ehwe yare bebre wo ya so ye obi a obubu ogu dem obi a wonya stroke obi a okasa pampa wo nanum obi a ni trinwi oba bi na ni trinwi tutu woni ma de kro bra so ye honom ye beboa ama ho atimi ato obi a wo ekirichiri a o yare no ebi a wo ye bubu ana wo na ye titriti a wo ntimi no ye odo bi odwa so fe ne dank extra ko pharmacy shop na herbal shop obenye bi ato ye sanso odo ba ko so e fe ne dank pro care for sisi yare eno so betumi aboa wo ani odo ba ko e fe ne dank antimal x for malaria e betumi abo ye no bebrebro nwotwe ne wodwa so ukope ebi to a wo de wo pharmacy shop bi na afre ya na se no ni bi ohia first aid a ye betro mede ma no si de me catch obi bia na se dank ye adwuma fi dwada ekosi memenda wachina ye betena se aponwumre nonum se de o yale sitie bia na nwiri sika ho de bra kakra bia wa ho no to anamo ne fabra aso ye honom ne ento ye bo asem fa fidie cheko ne mboa na o yare ni ye ntu ase ye telephone numbers no
0244 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and 0266 59 33 0266 59 33 offer numbers ya onsa ebekaye. Okay, doctor, you better say yene dank natural health complex na etwetwe komono Dr. Penia wo ho na yene no etwetwe komono say yenam sa yade nko ade a yemfa enkoda dank enye we for send ye duru breme mekwa akoto duru bia num bia asembia ni yenko dank ho na untu yade no ase deku emfa emayen ye eyasemo akwantuo mu nsemo amafo se omusia chinyo omode enu to omo ntafiri hobiem omo ntena Ghana mem ha enu to ombekwa aburuchire na omo akobo wo mo bra nanso so tie ben na esie tie ben e na aba we die wo koye transit e wo Nigeria na wakọ France ye hone baabi enkomo na duru no katachieti hotel wo mbaji usika no bacha hotel eduru hotel na okase na boss say I am in handle scarman. But I hold no na boy na wadika ya catch him say unya dru hope scar on the ombeje because on na e ka na ombody ye process no. Enti e ma be dan scarman. Enti okoe ade chi anopa na osan bai. Obai na catch him say the boss beba honum ene me ya be din komo. Am say okay mate. Enti actually na osamba back no say no boss no why busy nti the secretary by den ebeba na on me ya den adi nkomo satamina na wo hotel ho mpacha na me wo hotel odi hotel ho na say hotel dem di ho a day because anumre no na de chen 12 o'clock na omo be fa me na e call fa ko omo camping okay o ko tuni pa bebre ho mpacha amusu tu kwa ko France ho mpacha okay enti hotel honum na ombe boy na ba honum koye no actually na bla ba ko any sister ba ko e buy because no waka tell say the director no the secretary be ba any me be din komo nti omo buy na omo ne din komo saafo na okoso ye wo mo no omo ye Ghana fo anaso omo ye Nigeria fo in fact na minimum but omo buy no actually na me hu say omo ye Ghana fo omo buy na omo ka English enti na me kura me nim se omo ye Ghana fo nti omo ba bia English na na ye kan enti oje me Ghana card no etro me niama I was so ejibe date of birth eje sa na ma ni nyina wie no na omo koye actually na boy no obefa me wo bus station wo standby obaye no na o ka tell me say or surprise be at the man. I'm says no say I'm say okay. No opie all bana on nipa miensa ba hotel honum inside door. Nipa miensa no mo buy na boy na e ka say owo France no. No ka ho bi. E na one lady be on the minim no. Na omo buy. Nti me hu boy na me hu na obi a wo France because me bedu Nigeria ina e kasa ina ofra kra na tama ye wo kra na so ofra kra na France number and or the free nti na ye me wanwa nti honum na ono obetena ase no ka chan say ono frame say prince no say prince we dey enya ibia yenyina haya na yenyina ewo se me ka se me wo Nigeria nka wo ma ani ti me ka se me wo France no nti we na chese wo dia chinchina da no wasokwan ba cha na chese oni France bia ba cha da bi no oni France abara wo ka sa no honam ko ete wo sai me hu dwiri me ankasa because even though me dikan hu no ankasa me dikan hu no na I say enye ono a wani su briwu mom enti efiri wo kono abambu kakra aya na de mabambu ye enti o ka kire me say ele de saduma we no ska wom o ka se ska ni ma na oboa
ska wo oba ekura otimi edibi ma ne fie ne ma me ne papa nyina omuni se bia o France ti o ma ne wo fie enti ska wo se me ba na se baba na de hia ne se me so ma ba no metwe obi na me so me de na ba na se ne ba bia nkomo keka ko de kin network ase ho ahwan inside bi na aka go yi pacho ya kasa ne nja na wadi kan aji obi so ska ti sanka mekwa nipa no so be den ono so beba because me application edi kan buy ono na ne dia one that TV so e pacho we boy no yima no di obeda da wo so France no pacho aha ye Nigeria ho nti omokwa omo dress te se no omakọ omo mo bi ho ho no na omo ye obi bi wi na omo do ko no wakotwa picture na che sa se de wo France no wo abrochire no Pani pass se dia na asie ti se si ade asi ni se na be wo no be ka se meba no na ode omode scan eden maami o sika rom de ma pacho omode scan share me nsam scan omode share me nsam no insa se e bia me ko Accra ye free me fa se free tachima na eba me minim herbal bia na se me ko Accra be se me ko Accra oba odi be si so ame ya do ja me se me fa ka wa ha anti babi o chere se me ntra ka we nim ka na ye ko minim babi aka na ko wa se am fa me an ko si babi o be fa me aka na ko spirit no o ma me fa short nti o pese no ni se bia me ko report no mo abechi o mo because o ma ka se na ahonom no se mo ye group na mo wo especially Ghana for no mo dos na mo wo fi ba ko police for it me ba na o ma abechi mo tundo ni se bia me ko report na o ma abechi o mo nti o mo yira machi akwan kura lucky na Nigeria ni bi nso na oba Ghana nti babi me din hu se oba Ghana na ye iduru border bi barrier no un bisa se ya yi wan yefri die state nti omo tim ni de obi aka state of me free one nti oka state no be na me hu de me hu de opa che nti state bi aso wo ya ha de na region na ba honum de o my ni state na me ka chen se me free Ghana no say so me a foreigner na me say no see me see from na me see no say me buy you me passport wo na me say me ngita passport ti na me yi me Ghana card say o ma se Ghana card no timi di ko ba bi o de ko ba bi a timi di kira o ban nya we timi yi me Ghana card na di a kira no but sa me je dollar no me de dollar na e she Ghana card no ayi na ebe shares kanim bacha we na me cars ni nyina hyehyem no me di shem ti oji we say no hwe now say me sankita for money no oyi ayi no oyi dara no oyi dara ese no o se me kwatena ase na me kwatena ase because me ne hwe ka na me kwatena ase na aja ye ti ya bana to no first ka no bacha ya bana na your friend is saying Nigeria ni ne ka say my mistake by ni kwan say foreign money omuhu a o ye den a omo beje even though so kita Ghana ska kura na omuhu omo beje ni kwan say ka me yi kira na me say nya me me yura free mu say ehim kura na ja ye buy border bia beduru bia na omo GSK me tama me free Ghana ewura mu ho no to me kosesa na ara ni bi me sika na kakra kai nti ye no na me de ye lorry fe e beduru sembe Beni capital town e beduru ho no na me sika asa na je se untimi ma Ghana nti ama me frɛ ne wofa na so me hu boy no na o send me ska o send ye no so Ghana mintimi nko yi mobile money e wo ho no nti me ka kire na se sia na wo beduru Beni bacha tobo ase na mentonyo mamra se sia efrise nkomo no baabi e keka kono abrahosam ya bam wo beduru Beni na woni lo fe de a na che se wani eya tutu aka wonsam ye Nigeria for waji dollar no
miso drink and 5 chimiza e wo dwa so odofo aponto ne abadin 20 ayi odi nyina no miso drink e betumi aboa pa manager Daniel e wo 21st clinic atwa overseas enkope binto Becan supermarket abawa sister sewa no manyi post office ibenya miso 5G mezane bi ewo mama Esther Watcom Royal Ventures Baptist University na Sachi Enterprise e wasafo abinchi oni VIP car park no na edi enhwe ni mu Kwachi Company Limited ewo Apuwe Mantemu East Region KF Kiju Enterprise ewo no hotel wone swame no hotel no na edi enhwe ni mo pamangwa abrosa na se eho na KF Kiju Enterprise ibenya miso ene 5G mezane bi ho aponto oni abadin tuo ni nyinada yebetumi di mizu ene 5G mezano akwa sefo ya hoho eno amankroma ene kan oseme sefo na 5G mezano memma no kro aso kire se so no mo empanso agudie no etimi ma extra energy e ma nyoma kon kai pa 21st clinic e sciatica expert or for sciatica no e so sisi fa mo na kokom na akwakokosu na se intrim yade yi papa 21st clinic o ye bibidru so ene tu sciatica yade na se o se yare bibre bia da betu ase na o de amawo ena no na ye free Europe ye ko Europe tour ye free ho ebaye na sabe de ye ba South Africa na yeso ya betu sciatica yade no ase e wo South Africa orofo se upeso buku appointment e wo South Africa wa bra ye bo South Africa tour no pa dia 21st clinic 0244 915116 0244915116 and no South Africa tour if you are ye de Johannesburg Switzerland and ne de kekeka ho orofo ye konya kutu sciatica yade se na Ghana hadia ye ma no 0540311311 0540311311 3 Herbal Center or de du papa bia badwa so saduro we na koko hunu na wo dwane no saduro we na koko otimi ehye no 3 eco capsules koko master na me kamfo nam de amam na untumi enya wo nan eduru ba bia oyemotim constipation no no yi papa koko no so epmapomato sa koko we na kwasi broni friend natural pass no yi pa bema se uja onan ne moja firi mu ba hweyi omema yo emu be ye mre na nyoma ebeko edietiawo nanso so no se ye pese ye shi koko na se pa dia 3 eco capsules koko master na me kamfo nam de amam kolinaka ba dani heba misti heba ni apidank okwa ubenya biato 0546 107 107 0546 107 107 ya kwantu seminar express group Canada US UK fa hen na apeso kosuan de fa hen na apeso ko yadwuma wo broni krom so pevisa papa ho jode a express group na me kamfo na me dia mam Kumasi Accra tema Islegon takwa de sunyane tamale obehu express group ewo ho 0249 000448 0249 000448 ya kwantu seminar no yemfa enkoda express group obeboy pa Christ Inspired Ministry Prophetess Abigail Santua Efro na frabo fro nyina ne se ade bia dani konua down so no person nyankopon epaifa hudi ene oje edema ya kwantusem awaresem sikasem na aye basade a yade bi na to so a eye maame se brei na nyankopon de ache ne kwa ono so ede becho kwa enoti yenko counseling no na nyoma enkonkan wamafo dodo no a eka so ogisika no maame Abigail se men kan cho se entesa akra bra na empo kwasiada se obetumi ne na ababa besuma ekwan eda from anopa non kron donku brim wapon sa na Tuesday ye da brother counseling no ebekoso pa Wednesday so deliverance or jesom fiada so awesome na ne time no nyina ne bre no enyina ya anopa non kron donku brim wapon sokoba mpa yo site ho na prophetess Abigail Santua wo orofo yenkwai na yene no enkoso mo Yesu nti mesan ayenkunimdifo 0243 263 899 0243 263 899 prophetess Abigail Santua on the kind for that Christ Inspired Ministry ano yeko na yene no enkonkosom OCP fertilizer babyaso na nanom akuafo ni age ofiri se ye no ba ye ne behia fertilizer na ma enwoma no asodoso odofo yebetumi atena bribra ni yetumi atena bribra dia eye OCP fertilizer na make amfo na me dia ma dodo no na age atum oto ho ye den afra se oye afuo no eno na boa no e ma ninya sika afuo nsesa won sawate yenkoni koto OCP fertilizer ebeboa yakoni ansa nyina eso odofo me ukwa agro chemical ho a
agriculture extension officers no mo ho okwa ekwan abefa so a odi beso so ase na atumi aboa ma mfudie na kama no agriculture extension officers no beboa wa bra beduru agrochemical no ebeboa ye papa OCB fertilizer ekuafo nyina adamfo eno no 0345909437 0345909437 ana 0345909433 0345909433 eye OCP fertilizer na make amfo na media amount or for Liberty Conference na say duru obiemu Liberty Conference no asa duru obiem eye chinechi omanfo dodoa na eboaboa wo ho dodoa no a na se dabi ye ba beto t-shirt ni bi na sere ya yekwa ye nkotomu ye nyina ye nyankopon ma nyankokom kala eye fita senkunimdie beba de na ye fita de a orofo Liberty Conference we de ni nyina no the heat no ano dene eye chinechi nko a omanfo dodoa no a na ebo omahene ye dubu acha bazo se ewie brem de nyankopon de man no wanka amfa anse eno to odofo ye ko Jubilee Park yo eye chinechi adanse die Liberty Conference ba ye no omanfo die no eche wotwe hunwi oso tifie o ye den odofo atie bia dani konua dawo so bia no damemre da wo se nyankopon paifa hudi eno oje edema e Liberty Conference we yase Jubilee Park na dwumadie we ekoso anyom tofo ebehia dwumadie yase eye Kofi Pepra kwa kuchesi minister Kwame Jedu omo enade enmonyam wonwum twom ebetai dwumadie we achi wose go come and be blessed, oh glory hallelujah nemmom yebeso kande no eye wiase han na ohawni amane bia da so no ubetwa gu plain sheet ne so ne de jatum ekosoro no anomu aye ebeba eno Liberty Conference wodofo menyi hu emfa emfiri mukura obo herbal and medical research center adoato adumanu eho eno omowo se adoato adumanu so fo wame dokro no eno de ni di enhwani mu wodofo na awode herbal betesa badwa so enem san yade otu no sana sisi yade wode herbal betesa no etu no or the preke se pada so badwa so sabri no COVID-19 baye no siehia se duya enka de sie pie no engu immune booster dropa mojawia anemia dropa eno tie kopa preke se pada ni bie na ya de bible bia de free twinwa no kosu na ase no obo herbal and medical research center obetu ase na wodi amount orofo number no ni ese from kwanya 0257472506 0257472506 obo herbal and medical research center ena make amfo na media amount ne yekọ ne aba feminine wash ena make amfo na media amount feminine wash emema enka ho golden duo ena de say dru yaba Food and Drug Authority agiatum eno ti se man yusu a enye wo mo hwe oroso sa family wash make you know pebi koma odofo bi wate pebi ekoma odofo bi senyoma enkoyi e wodan ho a pebi koma no nye ma no kra na eseto emema no na eseto na omde koma omodofo sede ombetumi de ahohoro anopa no matumi de bi ahohoro enwumere eye golden duo family wash na make amfo na me de amount aloe vera no wo mu na jasmine no so wo mu na otumu se mint and lemon so omzi ehwampa odigu nsuo mu anopa bobigu ho odigu nsuo ma nwumere bobigu ho ehobe hwam aduane a ehwam de odi a etumidi Food and Drug Authority agiatum se de medika kan no 0544198043 0544198043 golden duo family wash odi abadwa so ena make am for nam dia ma mese mema no muteto a ebeboa ye papa Pani pass say wa baba bedru Beni wako 70 wo ati pacho ye bedru Beni no ahoro na me sikasa enti Nigeria di na ka ho no ono na me ka kire no say be ko Ghana ba sisi a me sika ewo me ho no ewo me phone so enti ontua so sika ho ontua iduru ahia afrawa na mai sika no e dia ma no enti ho no na opportunity enti o ka se me ye dia obisa me se me ye dia adwuma na me se o me teacher ni enti ya so ye teachers na o mama ye card enti me card na e de kire no say okay enti otia na e free ayi ho no e bedru lomi
Togo. Eti ebeduru Togo na ono ana santua ma fa sa Brachway no ama ebeduru Afrawo ho no. Yamfa main board ai main entrance no. Enti ebeduru Afrawo ho no na me yiska no na me de ma no. No jiwudi pa. Pacha. Enti eduru ho no de sa atem so na ya tua eka. Enti ho no na ma ye mobile bank na me ye den. Me yiska. Na me di bi ye Lord fe ebeduru Accra. Na me fa Accra to Yaw Osei. Na me call makura na aso no. Nti me beduru Accra na aso no kra me koduru around by 10 o'clock. Na o ma deda. Nti madam na me den e wo no so ono nkwa na nim se bia me ko ba bi. Enti se me ko no kra se bi ko ye me because ye ko ina e fa nsuo so ye di nsuo so 3.5 hours from Benin to the Lagos. Ye fa nsuo so 3.5 hours. Enti madam me born open na me ki wono ho. Enti me born open obi e no. No hwemanim because na oni onim so unyamai. Ye na won say ma beduru no. E na me so me ba an friend an ka hwe an kire no. Na me si me ki no. Na oda na ki no ma me. Ono so anse mu sa me hwe. Na me da na me na me ko dai. Ti ade chi an pa no oba ho no. Na me bo story nyina kire no. Na o say okay. Enti be so me ba no man kan kire ne papa no se bia ne ma no ne ba no e wo Nigeria. Omode omuni se o France wo no. Because me ba nyina no omuni se bia me ba be ka se omo wo Nigeria ho no. Enti me so me ba me ka kire mo se me kan kire mo se me e bia Nigeria ho no mo e na me kon so omo hu se me ko. Na me ba enti e wo no ma be some months na boy no o bai. O fra obi ko ho na nipa no so ono so dwan bai na obete omoto se omu sa na ba Accra no ni France ba o Nigeria ana omo fra no mana bai to oba Accra na so no ti oba no kra na mini se bia ono angasa obeba me ho abe ka kire me se bia se e bia kana aboy no obo kasen ye ncheka ni ntua but me hwe na wa ma ho no amebisa me hwe me wa ye bedu Accra no me fra no e ka kire se ma bedu Accra na mo me ba no before omo ha me kwan so sikala me de ba no omo gi skani na but oba no wa me ka hwe a kire me na o trans edi be month na me ka kire madam se akwa no opese ofa no hudi nti me bo ne papa ma de e kon so man kan kire me headmaster na me bo me head amane say me di BBC no ba say na akusi no se sa na te sa da yam frɛ na papa no enye da yamra na yam fanto na nti ye frɛ papa no edit to na nim ana papa na se okay ye de ato na nim a odo kura nim se ye sa scam na o scam amanfo di o mkogu me kura me ka ho wi nti te sa da okubisa na ba no okubisa akra ma na ka edit to se no kura me ba ho no o ka kira papa se o danis ka na ba ana papa no o fa nipa mienu na asorofo mienu e ba me ho ti omo ba na omo ka se Accra na jitu mu na mum o si scan o yeden o dani scan ma na me se me ka se scan de wa na ma me a na me bo na me kire kwa da fa so scan yeden e free mensa ana me se eno nyina achi kura no me na me nye ma adwe se me kwaje bosia ono na ma me kwaje bosia se academy ani ma me yeden me kum enti se o discan ma me se wan fa me de me sika na me yeden me eje because me lord fair ne sa the auditor phones on na the me bosia na me kwaje wo bank di na no o se me yede me gifri no na kwa bi so kura no fa ko a o ka so do ko nye ho no do continue wadada o fa me yankodo wadada me che se wa onkomo nyina ne sei che se me onkomo nyina ne sei papa no o mo ba e ma ehia e ka asem no o mo frɛ mpanfo o frɛ mpanfo be miidu na me so me frɛ pani ba ko ho no o yo hene frɛ na dore ti oba ono so ba e ne headmaster na ehia e na ehia ye ka asem bia de papa na ba na ba na ma because papa de o se ne bada gi atum se no Satan na ba na ba kura na se na o wa ba ho no ho ti se wa cycle se o ho no ba o ye garam se o asenkegwa wa anko ini Nigeria ho ni biem dabi enti e ka se ni wi no na me se be ka me be boy nyina ani
41,000 to 400 million. Nti ka me boy ni nti eno na meje media so the mama ya me ne hwe ka bi ana papa na me kofre no e bae no na ode to ne papa no mani nti omutu agina nti o mo bae no mo say in fact sesia no ayi na akoba na ya mienu na ka na ayede in fact say ya mienu na ya ye maka na beto ho no nti etesade a yanyere yente ne so na me ka kire papa ne se beti so dia me se ya me ni problem na mom bosia na me koje wo bank ho no interest na omo de tete me omo de tete me wo bank ho no ene de sa interest na da so no de metua na mo ska ba no sa 21 million no ene me lord fair no nyina meji ni nyina ene de meji afro mo ho ba we ni de me ankasa omo fante me wo me pay slip no so ada aduma na me ye no so ama omojitu nti ya kaka ni nyina bom ekosi 27,000 Ghana cedi pacha omotua bia ma omuntua be ayi obo de ba ye kan wi asani wi na papa for ka se omuntu nsa papa no ntu nsa enkire se waje atu nsa waje kana enhyimu kana waje kana atu nsa obetua nti okoton nsa ba na ode 400 cedis eto so nti 400 cedis na ode to so papa no ye boy no papa pacha mo fa boy ne picture nso ze wo se wo fan isi ade oliman kromo oba isi a osanye galamse wo ayi hono asankura gwa pacha bonie pacha unim se Nigeria na wo ubeda de ni pansa wo France ebe wiase okura Nigeria wo wantumi antena ho hwede ensamfu wo mu ne o udada so wo France ode na ekọ France transit Nigeria afekọ do bedu Nigeria wo se mini France bia o ente hono kura bambu aba wadada nipa no abrante no wa ahoma no so aye ne nkombo na asem we die asefem papa woje pene so no bedi nkombo abrante ne friend say Tekwete Emmanuel ye friend say Tekwete enu ye die be di no omo crobofo Tekwete Emmanuel. Okay, hello. Yeah. Tekwete. Ete say. Hello, Tekwete. Yes, hello. Empom te say. Wonu Osei Aboagye na kasa o Sompa TV so abrantie bi a ye frɛ no Prince. Okay. Uni no. Prince was say obefa no ko Nigeria na aka say mo be transit to Nigeria ade na ko France. Pastor man me so bi asa ye. Wa me fo bi asa. Case na o kan de minim case na o kan ba enye se me be fa no ko na eni unchire mu ne say ono kra na no afom ana me ma no apa unchire mu ne say okay asa asen ni ya se me ko di Nigeria ho na me ya jima ba na Questnet na ye na ho na mo ye dey Questnet edima ni dey no Questnet no okay na mandafu bi se na emame se me de me ko ho ba se na obe ko ho no yen kan che o replace a oba be juma no o me kan se bia o kwa ko ye juma wo me fan se bia Canada ba e bia be ba na bia ta be person so ne me chon enti sano de eye ya me se me de ko ye ni ko du na ye cheche na juma no se de ye enti ye kremu chirewa ye be mo ta wo ti ase a wo be san na ye de wa ta se ye juma so wo ti ase a ye do sika be mo back ye ja kwa no aba enti me wo hona aye pray na wo bo ni de no ono na danfo e ta se me se obi pese oba be bia me de me wo no aye prince no na process me te sen me kan kire no ana me kire no process ni nyina ti anu achi me ho na prince na nkata e cha te no
every time you say like Professor Oko Nigeria. I'm Ben Sonia the Aden and Sumede, the ten processing in her. My Magan I'm the Baby Fano, and I say one famous speak Abia or pursue to find a mistake or man as it. Na dentina se o person obefa obi ana se o ye adwuma baabi na won kan baabi potia wo na nipa kro no sunsum beje so obeba hobia na waba na mpo obedada no ansa na obeduru wa wakamu no kura kire no pacho adwuma no principle no adwuma ni rules no so oba no what adwuma say di na me. You have just 1 minute remaining. You can dial *506# to continue. Mommy, when I am preference takote. Na de takote ke kano de anu hodio. Anu dem papa e wi asran kasa da ho no e nkrofo bi de o. Na se oye wa adwene se wo de wa adwene be bitu bi a. Wono so betu de na adwene bitu wa bra obeka me bi abom. Kola kwaji boda bo so mo ze pa mo se so na asene no efiri se anu den papa se si anu tekweti azama wo kan se wono de ogina so okay hello tekweti yeah pani pa de me kan na so wote me say patoti me ti opa human rules enyeme na mateshe ka uko na sign up ya kwandia ni adwuma no emra no na owe na wudi si na se adwuma no emra na wudi so a ekwa bi so se nya wono ane pe eno di hu ye ewo graphic im ana se wote da ubobi eno fele form so na mom wumom na wodada no se wo France eno nti so beduru Nigeria o de ne be ko France entnya sa na te Pacho entesa ono oni me number Pacho bisa niye so me number oni odi twene anim da ho aye mo nchen sesi a na wote ha busa na sem ugina so Prince busa no Ima hello sir Prince Pacho ose minimum number me say asema me kan say onu bisa me say me na me de e wo ba ho me na me dada wo de wo ba ho e na me tell say me before now ni me number me mo oni azaro e na ko chat ye ono na ka kire wo e na wo be chat ne ka say wo pese wo ba na process ne te say ana wo bisa me say ni say you bisa me say uti ne say wo pese wo ba na process ne te say e na me kire wo. That's the only thing I know. Come on, me know die. So ka say me na ma fro. Ada wa me new number. Ni me number. Si then am be fro se be dada. Ima Bacho. Say one say Azaro na kasa. Na me ka. Ona one say Azaro na kasa. Na o say o no kra no nim say wo ye den wo France. Na ka chen say akwanya say na abeto ho. Enti ono ka chen say ono de o ye Canada de. Nti se France no me se minya kwan ametu nti France no oyeden se mekodi a na ode o number ayeden e ma me ba jo set sa pato ode number na ma me na me bisa se Azaro de o number ma me na o se connection mu da ho nti se send it here na o kire me kwan e fa so e be yeden ye ni na o ka se to I just auto forms se me send this kind ma auto forms no be wa yeah. Now auto forms. Tibe wo hon ma be na o ma me message. Say ya memra. Yes sir. Okay. What's your friend saying? Ima. Takwate. Tie say no ka chance wo Nigeria. Ana so ka chance wo France. Pacho or no particular in there, or no name besame. Menese, says ya utie me. Takwate. Menese, who catch and so Nigeria, and answer wo France, no bear transit to Nigeria.
Me catch and say more France. Now catch and so Nigeria, Zekebia Kwoma. So catch and so Nigeria, so catch and so Agegia, Kwoma, because per France and Ako, I didn't know women and one kind of crunch and no, now I'm about book a kind to say. Pacho. A Yumani roof. Opa, you know, and Yamina, and Yamin Kwana may Jumano. Pacho, you. Menese, me Massama Mibusa say. Etia ya mposa o ka chen se o France anasa o Nigeria ono prince na anasa wo ka chen prince na say o Nigeria anasa o France pacho me se nipa ono na damfo no ne me chate ye no na me ne kasa you okay ono obi a chate wano so a transfer conversation na ma branch am ni din komoyi na o ka chen nipa se o Nigeria anasa o France me catch any panic more fan. Now, Nim said a persuade no a man no a follow ya, or didn't see Cabeshemu a baho. No bedru ye crown, or bedru ye crown, unni France ho, and now say, unni na Nigeria ho, a friend ye cofa and baho tear, na say ye did buy ya, now so now Nigeria ho, and then Tina only France, now catch and say, France ye, and no one in the bottom line, and Mao is saying what seminar bano, over 20 camano. And another my head. Oh, yeah, where say, Papa Jatum so bet Yasicano. Pacho. Pesa, or they call me Papa Hon. And the case or Yaba Hon, different. Dear, no, they call Papa. Or Cocatia, me Papa say. Me must spend over. I'm a yaya beginning to say I am Pamano. Meanwhile, I said, and I'm me papa editing so far no say who of him Osei who of him who of France or Mini France Morgana now then I want to me answer Nigeria ho now say Jahoba Ghana who tie me you and then and the say Nigeria or ya kama what that obiama na say ni sika aba ho now the also a Nigeria no wa Ghana wa bra nim se Nigeria ho honye ekwai bi so tie se uji tum sa brantie sika betua na untua paso me se na wo ka te se ne dia wo kan se mintia dia mintia minister bia dia okay any mo ni free asem se ultimate ntua dia ojina so ka frene ma me ka jense be kire ni tuntum abrante ne papa no mo frene abrante ne papa no ma me omna samoa ye fra abrante ne papa no omna samoa de kasa ofosho o wi abrante be bi hotel dai dia o takote no abaso wo da so ntia tie be kire ne kwaya obefa so obegini sika free no wo da so wo Ghana ha ye be kire ni tuntum fita so ho eno ti de wa mo obi aboga ente se unim se Nigeria ho ya kaka ho saka unim se Nigeria ho ya kauka ho ka mo obi meseni sika pato tie etu unyo obi she wa na mu ansa na wuja tikin ho net no waba unya obi she wa na mu ansa na wo ba anase udwane ne ba ye pato yenyane na ye ba yenyane neba opesa uko Uganda yenyane abrantie we oba no de ni kosi kam a obetumi aba Ghana anaso o de ni kosi ba bia o yira na kira kwan pato oba ye na obi mo friend papa ne mame wonya ready ye be kire tuntum afi wafudu anu wafu adoa be yini fra homa ne so omra samoa oja fence zakwati dia no de ofosho bema me gidi se sanse mo yenya ya fansua eno makakra na me de bia maka fide ne be yo ofosho sa no mo we ba hanum o no anfa bia ma o a o shemu ne se o shemu anu nyeska ya hu bipia hu ya fa ya ko kese ma ajewa ko de odo shomi mu okay ne papa free ne papa free I'm saying
yanko enya. Okay, pani memo akwa ba Asem Mpe Nipa dwumadie so. Ameka se tekwete papa. Kwa kuyentio. Oforisuo na ye ka say ye manager Robert so baby obi ano. Ame adma me ndai. Na ye kwa kuja ne papa. Ne fa ya kokese pa. Ya kokese ma ye ne general manager. Mr. Robert. Ye odoso me mu. Oforisuo be kwa na ma madwesa nka me ne obedi nkomo bi. Na we na bebi asem no. Ye nwana ma o maka kire so mo abrocho mu ni abrocho be o. E ka asem bi acho ye pon a. Omu nyina gu Nigeria. South Africa we ba ya che. No ma form na another method. Do one we be beating. So ko be equity baby ojina in the background. So of France then the chese. Tina de be aka se nipa da sani. Yema ye ni na ho wo kwan bi so. E wo mu se bibi betimi abiti wutie. Na me kan ye nkrofo a omakogu Nigeria mu twa picture brew. Eno ye kwaye foreign call. Oforisuo azan ba wiase na doso. So unya omne ade chi a no ma sansesa e de no ma foforo ba. Sa pro ayi ba ya ye tu ya no gu omo so omo dwane ye no. Kill network no ma sa kwasesa no. To mu gu Nigeria mo. Itu ha na office unwa bi wa buruchire. Office wa danfo bi wa kraso o Canada o yi a. Picture obetwa bro no call be ye no. Ye wi a meka asem bi a che o se ye nkrofo bi a ye ni anim so mo kontuom me se me nka se wo mu ni wo omo wo Nigeria agege mi na meka che na omo ya sa we no wan fa bi ankwa on se we no necessary sa takwetei onim on ka because no din be hwemu a na no nya ne income ta brantie kakra bo an ne se ne saka ni sika wa hanmum awo kwa bi so ha pa because so can the quality na the kwa no beka Ghana no kwa bi wa sesi ewiase ne kwa bi wa on kan the kwa ne nche no eti e beka ne se wa ha no ko ba bia ni kwa se onya wadwen se obekọ no oho na asi a wonam aika aba na ba bi kakra Oforisuo abranti eye mfumso ana se madi ya kakra abranti atakwetei akwa be shisika no se wode ma abranti yo odane de ma no otua ne ka nye nipa nyina no mba o munya ne sa ye ne nsama ekeka ne ade Oforisuo se ka na nipa sa mo na maje ne ekwa na komode ma sanke ho ato ye ne o chese ye twe ne twan na ba bi okofa ne na amwa onim ho na amwa na nka sika pote ne de ka brete kote atua ma no yasi busua ne bafia de toni kosua ne pam no nanka otimi bedui na ne sika wo no ka brante bi kura nanka o ma sa sika no de ma sika pote no sa brante bedui ya nkeka obobo ne ade na transportation konka ko be yedi Oforisuo na me akabi ho ya bobo ba ya ka anu atomo o kwa bi so wontimi nka nemo nka obo na se wakabi obo na nya so fa so a wo ka wano tum unkasa baby amwa brantie tekwetei de kwa bi so no wa ha brantie wa kwa bi so se woni France so mo France na so ka na kwache na ka brantie nko nko sanu wo kwaje je na adade na nko nko je se Nigeria e wo Nigeria da so be kwa de a eno kwaje no akwa eden akopɛ de o kwa de na bia wa na kwa shopping bi se bia akototo no ma bi emo ni butaya na si na ni sunya ne se o France ana se o fa wa ko France chata kwetei enzu ni France a business no moye wo so obusa ne question wode wada be wonu wan fo obi ana da obi ama na wan fo obi ama Oforisuo nkomo we nipa bebre ne ya di bi panyin nipa bebre ne ya di bi panyin ya pesa adwuma we say yo ne wa ya shada fa nipa a chirechire mu asem we je say Ghana ha yi nipa ye eti wo wan fo obi ama sa otimu anu no wo do obi ba edu som ai bia wo time na so a na wo wafrim na wo abaye boss sa no mo de akọ
na omo de na omo de akọ ne de Nigeria de ano de we abrant tekwetei baby wa wadi we ahyehyɛ ho Sunday efra year phone ahyehyɛ ho chese wa jacket no edu nim sɛ o France awom no de bi tie nwen nanso ni nyina chi no earphones no hyehyɛ na so hyehyɛ na so na nka wo hwɛ mu ne baga no so fe France em sɛ o no moto perfume ni ade sa shop no enka hwɛ bag wo hwɛ no ma ekoso nyina yi a ka brand yi kaniti yeye gonu obi a na de sika kɔhyɛ baabi a ne nsaka ovoso nanso we de takwetei etimi fight on na de ne ba de wabo ha no akwa bi so de America no but wadan ne sika nya de ama no na mmom baabi abrante fire no wonim akabia ne yata onim kuro no so no kohyia ne sanfo kohyia nipa bonefo se na wonim a o se Nigeria ni no na baabi kaka na mehu mi nwa se obusa ne kɔhye bi se ye de no so wo hu ai Nigeria ni bi na wo ba Ghana na se ko di ne nkomo kyerɛ no o kwan bi so command guidelines no ba we de oduru won na ye bo ne search na ehu to no so because wonye na dwe won hu bi da of also wa meka se mi court to sem na ade ko gye ne police station e wo bu ho a na se mo de pa o ba oduru court to dem a na sabi ehu aka no okay enti takwete ni tua sika no brante na mom ni cellphone okosan no na mse sa sika no tua man no sa kwotimi di bedru ha kasanse mo ye kenkonka enti papa no takwete papa no akwa bi so yo ba tampa o transe konya ba bia na obekọ a sebe preduasa ye be so anase ye be gina papa bo obeka se me ba no ntwa ma na so gine na transe na ka me ni takwete ni dia ka kwa bi so matres kana ma abrante yi die nenso nke be transe ni ahwe bia ekwan de na ko ba sa na ka abrante ya cheche ma che no ne nke bi ye hu de poma sibre na ka bi abo na che no ne mom sika pote ne de enke kwan bi so no wadan de ma abrante ya so okay ne mo ne sanfo na kosa no ha de wa ha ne de na so sika no me sha abrante sika pote no ko de ba ya ka de ye ke ye hu ne yi ke hu ne sa kwa kana no atum mazamboa kwa kana no atum okay takwata so ko ba bia de be kan se wa tue sika de ma abrante am wa so okay delicious and ofozo be me brother Nyankopon hye nipa bi otie no onye obi akese da ya me kan se yenyini pisa nanso enkane no anka de bi se obehu na papa panyina na body afuo be ne na mafo yinim ba bia ye prako se watu kun akokoro bi te se Nigeria unua wote Ghana obre sofa okoi so bi ne dada wa akohunu ne etua mu se ade no eye anase enye wakwa akohunu se wakọ na se watima akohunu awi a amoa wa eye de na atimi gina se adwuma nhyehyɛ ye ndi no makọ edime me twan ase minua bi medum nya dwempa ne kura no na no video bi ana mehwe akora watene ne nsa akọ fa de ne ye de ade atwa ne nsa na watima ka ne sia sisu aka che ne nu edi na ti se mensa so medie mtu so fa wonsa bere bi na akoya ye because yenye atwa me nti o si etwa ne bi ne nyina ye bomu kọ ye mo brasa etomre bi o si de mpia na wowo na nipa nim mpia wa wowo na so usevu nipa dodo wo anim eno na ma o ye be ma no na me ye ka kire o se we ye leader otima konkodene ofre o minua bi ana asa bitafra adwuma bi ama be hye mo di sei na di me na maba ndi ha me hwe ase metima ko France no di so betima be ka me ho wa ha de a ye pema ye beko enye sa pa de o mayi ni de emoa wo uye wei no kuredie won unhunu so mfaso ne batachina ubehunu no kuredie so mfaso ye do betu su abrante o fe young boy se urade anku na atamfo anse wa wo be 90 years 70 years 80 years wo wanim nanso se de wa start abrabo yi nti china bi sebe tafrache wunyini mu no obi benya dimpa bi abo afa ho obi benya gidie bi wo mu obi de ade beja wa mana yiye ene wa be oni nam galamse ase o true video we bi kura site ho odifo bi apɛ wasɛm sɛ de ɔho ɔfɛ ubu ade pɛsɛ ogyae gold hye won sa so mo ya adegye breme ne etua wo kayiye ene we nko abetuma masa adwuma na bɔ enti meda bi aya na mekasa abrabɔ ya adwene daache enu ntina so osoro kye wade bi anza wo de namu sa ade we na wo me ho aye papa mense no emfa bibia mfrem kwa ade ne son daache bi no ɛho mfa so bɛba daache bi nipa be bodi na ka bibi pa bi dia fa won sɛ nipa so masi de free sɛ me hu no ne otia na otia free sɛ me ni san ye ne otia na otia na asum di aba na enso mama na ama ne sa
want me as a bit of fracture, and I had wouldn't had an aqua my name. They say, I'm fun said the sick about no the man, said the Yin I can you, and a lot of friends way. A cow boy in his way. It is all this the sick man, no, I did the sick yellow fabric, Krumongo by Jedi. And ya wouldn't what can be a channel by our bay a day. Remember me krum be diako. Obe mami ko kwato. Mafaka mi bedu wasi go ko bi ani o. Edimisi kan kam de beto koko ndi kura me. Ne mum lolo fe na mam de twa kwan ba ye ne. Ba ka se won suma me so wasoma me. Igo won na me foro sa aka ban kam ni bedi akuni weye. Una aka chem se bode abuo me mefa bi na maba. E wom se bode ni o dimisi kan me de ba him botom de. Ne nso lolo fe mam de twa kwan ka me han ba wo no. Wabo me ka. Nti akoba ne sa na sabe amfamfa so bi ama. Nyameka chem wo fa sisi on kom na medi ngom foforo. Udi ni sika ma no odi ede nenso eka bia ba agira na nkanya wo na wo kan no ba wanka sa aka no wa mo ono ne pa obetimi di ache wo pe no so mfa njewa eye wo na amani twa sa akwan nti se wo gie no nko atuma pe kasa da bi na nu nua no trasenka chama onim sie nyina ekwo woze yo na nka meboa so ba amefa maba nti misroka agbo yesi ebetumi anua me ba ye ntene fa cheme eno no eye botoye mu kasa odi chewa wo di achewo mini awe de mani nsa wo mbacho menya kakra me ko share site menya sika kakra jiwe fato ho na nka mesoso ne aka ni de nka fa kana aka na mso ntimi nto aso da che ye ne ka go bia bro jima mu o ye nipa na wate ase na abrabo okọ nanim we de wa anya ne sa ye ya froza ka ese enu de mintua oni onze mintua e kina nko na onu mom no anim ni du aboyi o onim na asem kan ye na wakwa ya de bi asebeta frache enkofa asem pa bi ama wote site wa abudu edan bi dwiri no na abegu so amena bi buo na abegu so na de esen akosan nkofo onti asem na si o ba na wo na watwa sa asa na si we na edi unya wadi mfie sai wabo bredu he a obema nipa ba akupa bi abaji abrabo no ase na ye ne basade ama ye obi wa wo nkuo na akoto sai ya ama obi wa wo nkuo na wasesa hye bere kura wo afobonzo nkofo nyina boso efa no nko abeboso emfa edini America chem wo fa sisi wo tie nezo betie di akwa adwum no de ani die be ma no wo fa omfre ni nua impe kasa governor de wo kasa nyina na no popo oye nipa timi zo heda mpe hawo enti no we ba sa nkomodie kura ye ne dene ti nipa se wunya no na de ne ka ye de kasa de ene tua wo zo one day pe no no atrase adwum se after all de ne yesi manwunam kura nkwa intwa so na aye de ba we di asa wo se ye ne tumi ekoba ne sa ebetuma akofo ye ne bebere di aba ekina no afa nu wanhunu wanim ye no akokan se menua no ne man ni ye awurade asem bo nipa kokko wose ni ope no ho anya no amfa kwampa so ode sa abo kokko hwede obutu gosi anya ne dia so obu ni namu mienu ojafa awieye no oye okwasea edie koye ni se ya wakọ Nigeria abrabo amfa ise o nam site a time will come emfa obekwa akoye adwuma wofro emfa ekire obo wanse de kro no bi bo na agoto so ne nipa asibamo ye ni na anu abrante afefefe obo ne nwom ye bebu na bu akwaku nu yo bi adane de se de sisi ye no ye nyina ya ani anye act no ho enti obi e kan bi ma no ye abrante ge na anye ni ye ba bi akokuo mu no wo de ade bi nzu aye obi a ni bakrompo na akosere sa ade ndi ato nanim but ya ante no ahunu ni ndi ya dwe ni wuo ho ne nanso ade na waye obi de na si ye de na asi pen bi ade sa ade we yaba ni nyina wo wi ase ti mesra abrante awon fe kura no wonhwe no onyusu awon fe ni ye ne mfa de pamra ne daache na brabo wo bo a enne no nya fese kina wo enne de onwo odene se the Bible kai no wo so wo bo aboso wo bekini wo bekofa akon a wa wo pe wo kwaji wani se ne a wo pe na enso bi da bi ba wo benyini wo bepaja wo nsa ne abo aboso ama ye wo bekofa akon a wani nye ho enti abrabom no we nyina didi anim apart from so obeye no ankasa no even a pomdi no kura de tira wiase no e ya chede foforo wo bo bra ni yi a sa pomdi no ne timi ba e ma akokọ wanim edini America cha brand yeze o ma na ni mra ne ho so no mpe kasa den kanche ni nua no na wiase brabo ye bo yanim nya fe e ko ba ne sa na akofo yo ne di abrawo o mo bra ni yi na mfa nhira mfa mra na brabo ya okay abrewati Ofoso bema medase na abrantie tekwete Emmanuel se ne papa na se ni busuani bi etie ne a wonom entwene me wo mo na wo mo nkanya nsasem emfa enwune timfi se wiase se wote ho na wo ye wadwen se bibia ntimi wo a wanhwe ya baabi abekọ akoda no wankasa no wo mpe wo kran so bo enyo so de biara da kopem se bia wankasa no wo saman eni beba no ho so se de nipadua no ekoyeye no de wo kran na kwa akoto amane bi mu a bia na 1 cent mi ama na chibiem
Oforisuo bema eye enkwase asem na wo keka ne se bie so se bieku se eye adwuma ne mra sa killnet Oforisuo bema ye ni asenu na Nigeria akra bi kwa ka mu aye chi ni tum akra bem so ka ya program ya asafo ena no wo asem na no wo ene ye dada na ade ne kwa ye se ka yes awo bana na kwa wo prison ho no eno ono ko when one your friends and in you ba ha say no mo say na danfo bi na begina ma no sa wo bana wo prison ho no yo sanka onim se bia say na bia asem ne tie bi krampa enye France bi na mo wa Oforisuo be ma menyi ni se wo ye teacher ni ko be ja wo say wo kwa gotena aga na say Nigeria lata ko ye de ho owa mo alata krampo no Oforisuo be ma dodo na adwane ba ha say no ma betena na Ghana say nya ne ayalata fo dodo na tie ase no Ghana ni obe piemu alata bia no ye dwadini ebi ogo 24 sana se ne mpabo na se okofa ne Togo made ni enwi bi na aba beton anasa anwa ne biscuit mu ebi akwa akoton na ate Ghana ase num se mi tu akwa akotena blochira alata what is asem we say bi pay na wuti so no wapampa so ye no de twen kwama se adwuma ne mla adwuma no kwo no ka che ne se bia wakwa ya killnet anase eye se no wakwa akwaye hwe nipa bi na da asem se no ya na de wo mko wie wo sumu se wi asesa so wo mfa no kre emo wasene na wo mfa nante na ba ma atro ne na da asem na di hini wo abrabo mu a ba bia be kwa akoto no wa hwe ya wo mpe etira mesesa ne papa etie ne a ne papa no gogo sechi ne kasa nyo se ade asente no wonti mi ene ye nkasa na asem we sense no abrat your headmaster ya friend no ra Simon wonu de akire bi na omde kwoto ne papa nanim enti so kasa ne papa na asem na the ode kwa one different from the ode aba asem na menim difference a war patch no ba ne nyina kwa wie asem kro ya anti agoso edu fie na asem kro ya eye sika kro ya what ma say 81 for sika ne ma no and Oforisuo be mo beka say bia wo dane sika ne de share nsem wo dane sika de share nsem no wo kira no kwan say bia fa say de bia brante na kofa okoba ne nkwanta bia immigration officers na say wo ma wono so gina kwam no mo kwoche na wo mo gi ni sika na e bia say minua say kafra fa cheme eye Oforisuo na ba na wo say bia me kan okra but minim say bia ba ha say no ma wo so ani beje and I want some for nipa mienu anasa miensa nkoya enipa ba kokro de koye etimi mua no ye gi nipa mienu anasa miensa etu ko omoje wo ne manyina na okra na bi wa aga na ha se no mode a omugu dan ba ko bi wa ho ba ko e dan ti se studio ase ne nipa egum na nya asem ketwa na munyina mudwale adwaye ba ko munyina kapo bienu anasi wona munyina we enu anu na we yanu anu na we yanu anu Oforisuo be manya de opekura po na abenya di anopa udidi age se anwumle ye nyante sa anopa wi anwumle te sa de oba afese no a eti ya ka kira brante Emmanuel Tekote se ne papa etie ne na da Roma won kanya nsasem ne abasem bi nto ne bana dwene mu anya so Oforisuo be ma wo yire won sem pia ye bum ye yi na so wanka so tin wa ye yi wa ibone abrante wo tena hoguno so amenyini se enka 2 years ni no ka se bia wo sa de asem da ba ase num because omo akatua na oje no already omo de te no eti bia tua sikabote na bia sikabote na say e na ye mfa so na na say eti won na bia be se won na de na tua na say ya chem pepepe na tua no mo je pene ana say wa anye pene kro papa je pene wo ya panyimu yesi ade a panyi bomfom a nani be hu no akwada otu onyina ko mu krampo na nani hu what ma say enti papa no wo hu wo ye beyansafo wo ye panyi wo hu se san bi betimi ato wonim e for entro ne na da asam a enam so de da brante ma ne 2 ne 9 e de free won nanka ko ba nyame na ya na don so bantem obaba na kana dwuma so abone so e enti nyame aye na dom na so aba bedru ase no mo Emmanuel wo so mayenka asam nche no so obi ni mo obi kire ye ka kire ne se wo ndi bi mo saa ja wo ji ni sika wo homa no ya ade pa na so no de ka ya ne se na wo se wo kire ne kwan sa fa kwantin po we se so ada sa fa ase no mo na kodura bia be kwa kodura se na ko ma ne direction no na ko de akọ na de wako jana si ya kwan fifi e na wa ya adan ya metua ne ka wotua ne ka na ka wonua no bi krambo so betwa wo mu e na ko mu wa blanket sika na so mu ji ni sika na e no obo na na sa wa mo no fo so be ma ye tietia sa abo kokoko wo fa ni sika mle no wose woni ni ncho ne kwa pode wa ya ade e fa bi wo ji ni sika ma no wa ya ade ba se wo ma ni nyina him pa sa de fo so be ma enye ye nti wose woni ni nchemu a 27000 kakra da no teto so
galamsey wo kwa yen ka wanya kakra e de atuatua bi na ka di aka no kora ba ye ho se de besi aka no o yire ni nsempio so be ma I swear to God wan hwe bebu ni nsem ase no me da ase okay eno tia ka chetekpate se kumase na bobuwa no nyina akowie wa skwa ekwa bi so ho na shopping mall wo ho na amanfo dodo no akodi gwa eno ti se obeka kira brantie we se wo France ya eno na dada no me ho na megina o so odi ni sika man no me hwe sa side ho every say one nada no ampesuedi no se France no wa abrantie ko nya di teacher adwuma wo so okwa akotra gege dabi wonko agege di okoye dai so am ha agege fo ye no mu nyina kura na gusu am ha na kom ho ya ada no mu ntena mu kurom wo eti ampani nnuane ampa se ka ya France pa dia ka abrantie no ekwa bi so ko de sika ma no dia ena kwa wie na adwuma nenso so wankasa nim za agege honye Nigeria wo honye ekwa bi so wo firi ho ba ye galamse mo hwe ahisem ewo mu eno ti asem ni nyina ne se katache kwa koma to ye mwate media sa krena na mgina mu wagye tum wa fidie bo so se ayampa adwuma ne mra so ka sa wo Nigeria ho a wo Nigeria ho a kawo ma ho no ko aye case kese hono kura obetu agina so de aye nyoma bi atia no ento se ne papa no ye panimu na panimu asoka ne mu dia ya tu nsangu so dia ekwa bi so panifu asi sankonwa no panimu a wowura ma bia na wofie etimi de ho na megina ye ne papa ne bedi nkomo according to producer papa ne se ade asa ya titum sa wo pani so kaso ntimi nkasai wo de ye ma ne brechna ede ya ade beche ne papa ne ni nkomo so mo kaso mo ntua sika na ne hu kwan ye befa so eye tie what mase enti kwa akoma to ye mwate kwa akoma to ye mpa na ye no ye be twa manate kwa akoma to ye kwa computer so adwedi emrasisi ya 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu dia bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me who watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afeina me beko. Me nkrata krani. Hey, eni me ma connection ma for den kofo sika adwane ne wanya otwe didi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwanto aye for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say aye to anase visiting so a. Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, anase South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes a dazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na no what she during sun. Onu na yeza ye burukutu ginger factory for no. Sesia burukutu ginger obogodu nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene o chrome. Edu drinking bar wa. Bisema womo burukutu ginger 750 ml core. Au no one chamfa. Or your burukutu ginger cheers.
Into waso na way from the bottle. Ana yi sachet kure na fa poso tano. Brukutu ginger. It a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Brukutu ginger. Bermensio. Nom no nyansem. Enton ma obi a wonye mfi dunwotwe ana oba a wafafro. Saa adwadie nkratoi. FDA hwem agye atum se eye. Nana makuafo yi afuye na saduru hobie mu enti wo dwedwe fertilizer afi wei ubeyusu ana esan se afra se fertilizer wo to ye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodo so e ma wo boka ani atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ajuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 Anna OCP MPK 10 Akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans, peanuts and beans. Omoso enkoje OCP fertilizer eye TSP. OCP fertilizer ebusu wo bebia ye ton hwa yo nyoma e wo man Ghana mu ha. Eno ti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433. OCP fertilizer papa. OCP yejina homa Ghana ene Africa biayo. Oje sun kron ni moja. Edru hopiemu food for thought addition omayini ya wadubuachi onyame akowa ofremu nyina se agesti onyame ne mu appointment asemu ayakasa ho ose de boy free asomafo samo etiedio no nwoche nyi mu miensa na David nyom etiedio wache baako nyi mu Jubilee Park Kumase anopa no sia pepepepepe na de ubeye nie ose fa plain paper na plain sheet mienu dia nyina jirogu baako so na sadam wo pepoje funu madi ha nyina yahye no wo baako aka ho eniema papa wo pese si wo wabrabo eno so twero no wo so hye ne so sa eye candle akwankyere na fa wo candle baako ka ho na no na ye beso ye de abompai Liberty Conference August edition the heat ye bebompai ye bebom na wonyame betie si ni boy ni so oman ni ya wadubu ache na ho fadie ebe nyame made adwumtufo ni ora kwaku jesi minister Kwame Jedu minister Kofi Pepra wonom na betso twom ahokeka kwan the heat August 31st proposi prempa obodu poko Calvary pema kokodrufo the friend is that what sere dom no be Kenya ne ho ye be kaya tamfo egu oh glory hallelujah one more time. Okay, kadatie memo akwaba. Yes, boss. Bibi aboko de. Your friend will say. Yaw Francis. Ya Francis free hina baye. Kwapela BBC. Ahefa. Kwapela BBC. No okay, wakosem ne say ya wode beda Sompa Asem Mpe Nipa. Se yanko moa. Pacho makosem no say. Na me ni man bi adwuma. Wo ai adon kokwa no so. Man your friend no say. E friend black kwamena. E de ba adwuma. Ye to nua. Nua de boda so. Ntie o. Ana na mfiri ai nene ba bo food nene ba. No was it the bo food but tell me ya ba na my as my elite. No was in the obama miska. Na me bia so na me dia ha da na me siu mate. Do o mam 1006. E dey 500 resource no ye 2001. Then I done 3 years. To down na e dan date first August 2021. Yes, I ended 2024. I was ended 1st August. Until now, say you to know me. I want to pay my say. Yeah, you may 2 years. Want to pay my say. There be on conversation or Pammy and any pandos. As a time you are recording to 2 years so. Say we are yes, and then Baba Yas and a Juma. And I'm sorry, the Quapin Quancy and major money. And JJ money and I say. If you run, we are quite down. So the real what time say. If you run to Genesika, not just our time or so fear. The batch there be a or Genesika, dear scan or ye. What if you run to ye? The barometer Yans or Genesika and Wampa or Benisca man. They be not that time a Burbe when you are be our Carabon Brahman. And the Mujan Yano tongue. And batch of an age might 2 years until Yaton.
na enwia no so adwuma no so ne ma wo ha da no ko ha da no ma me e na enwia no wura ne se wo gine sika frifie wura ne ho pa to filu ne kasa no ke twɛn na ye ne apostle amegashi enkotwetwe enkomo emra sisi ye edan de ho asɛm ka din be ma firi kuro be so ba to mi fi akoma dan da wo abusuafi keda te sa adaka anase keda te se mrekete anase that is a bible akoba kana de hye ne motuom oba na ko abiem no kenka na no wada so na kanyoma konkai e ya asem foforo pa doctor memo akwaba foso be ma panipa bibia boko de yankopo ogusu ishira me se de wachiro ama okasa ye de da ho fefe doctor ho ye so yankopo de na ko ye adwuma papa apostle Dr. Magashi bisu wo che sisiri ho odini tu aduro no so wo hu bia no sabi no opunu bi Yankopon ache na de. Sesi Amagashi aso ye te say. Apostle Dr. Amagashi si wo de ne nche achiawo. Foso ne obusuafo a no mu ye adwuma ene ono mu ti afidie. Okay. Se Yankopon da roma se de asem de wo ho ne se ono mu ye bibidro organa ha nyina age atum se Apostle Dr. Amagashi nye president. Oh, I see. Omusu ye say de obi amra ne ho. Aso na duro no wo no ho. Aduro no wo no ho. Se na wotwe se ne wo no abetena. Wo se wo no ho. Aduro ni nyina abidi Apostle Dr. Amagashi. O se haba ni nyina wo no. Haba inu brane ha habai. Emia ki kambo mu nyina na esemiso mo Ghana ha nyina so obi a se wo ye herbal ni dia na kire se Apostle Dr. Amagashi mum na ese wo endorse to ono na ese dia wo o magi atum se wo append ne signature mfama obi o ye haban ro ono yade bia ni ho a wontimi nsa yade a wontimi nsa na obi a wagimie Jimmy de Yankopon amfa ama no na enma de wo Apostle Dr. Amagashi wo ye unique Yankopon de ayaresa tumi bi ma na ye ni ani ho ayaresa okay at the age of 11 Yankopon de sa de ne ma no eye ni krom ene sa de ni si o free anwona memu na maami bi yare ne wo bana ne bane yare na akra no mfie be enan konum so ene o si nani so aye wisi Apostle Dr. Amagashi first miracle o de herbal ne nubna eye bi na me ka kire woni ene o ma ye fa nsuo egu pan ketu amu no kwete ahabai bi se de kane no ye se wo konfo no che kwete ahabai ba odunsi ni bi onimo duro tibia no kwete ahabai oposa se de be ye ni boni bi wo sunsun mu entimi ensai no entimi nye bibi mfa ntie nipa no toto ti Apostle Dr. Amagashi ba oposa gu nsuom ene o ka kira abofra no se wo mie nani on han nani mfa nhwem within 10 minutes 20 minutes na akra na regain sight okay enti obi o yare ni yade na nisu ye ni wisi na nisu prunso na nisu ye ne hene ete abesi so potokase ye se glaucoma bibi da na nisu won hunu hwe ohwe ade ohwe ne tintinti ma onfa na ni nkire so ame magazine makro aka ni police house no Apostle Dr. Amagashi ebehwe no ama na ni no asa aye kama ovoso wonu mi se nipa bra ye bre nyina no se wani saye dia na che se niema asaye o na che se wo kan adum nipa wa bra boy de ye wo wiase nyina ye yani na wani esaya na be na mienu kra nda se ne ho beto chima ti Yankopon mi ate dene so wadi tumi ni haba ni nyina ma Apostle Dr. Amagashi se monko so ame magazine makro na monko gina krotia na mumusa baabi aka ne police house ne da ne nipa mfa so nko Apostle Dr. Amagashi so no nsam yade ma mo nto Jeremiah chapter 6 verse 16 wase monko na monko gina krotia na mumusa baabi atete atempo ne da na mfa so na munya ho me ma mkra na nso nipa no bia yo madwen so mu ye obstinate o maso odene o mi asobrache o mi tintintintin so ma na ne de asemo e dene se ono mu ye bibiduro nyina age atum se Apostle Dr. Amagashi na ese ye piano enti so kwa anwona mema omo wo anwona memu nyina fragmentum woti region na ameje na kana ne ya separate no ama another region abeka ho omo ye aduro nyina ase obi ani Ghana hanuma wo ye bibiduro ani dindi Amagashi Apostle Dr. Amagashi nkwa enti anwonafo nyina eta nachi wono omo nro ene haban nyina no de ata nachi ahemfo ahema abrempon adehie nyina nim se ensonoma bia ye dai apie na atu abo ban Ghana amba bia kwa akotra tachima henso a ebi susu akotra takorade Apawan Junction Government School mo a ye dan ye ni nsusu sa akọ enkrampumpurim antam so o kaso a o tu yade ase ye ba santem antam so a Apostle Dr. Amagashi tu yade ase na wono ade esa won ho ye unique so fo so be ma yade no hwe sunsumu na so obi na de ma wa eye Revelation chapter 18 verses was muntua won kasa de otua amka no dodo obo ho ma wo so bon ho bienu fama no Revelation chapter 18 verse 6 no na aka the book of Luke chapter 19
verse 27 no hokra de na ede apostle Dr. Amagashi so hwehwe yade no na sesabi eburu obonipa no kwa adu ade obi na de ma wo na so wontie dia ene Yesu Kristo duru ba bi no wo beka kire amanfo ba no beka owura wo se obi bu yasum ha yemfam nche no obi yesi yemfa nche se de wo mu da so ye niema ene wo sesa ne te de won pese obedi ni so hina na ahema no fa ne bra mi fi ha ne beku no Apostle Dr. Amagashi nkum nipa na emom obi a waye nadwen se waye asodene waye nadwen se waye adamant waye nadwen se waye stubborn no enye sabi eburu aboa krama bedi mensama na enye borga jom no okogina akofefe ne to akoye dede ya bu nu ko mu dadadada enti fra Apostle Dr. Amagashi e wa ahomatrofo 0547 04 43 07 0547 04 43 07 ana 0544 58 09 36 0544 58 09 36 na ye kan say Nyankopon sa de emma so obi awte awade ase na oni bi ema bi wo so de wo na meye ho ade ana awade awa wo na mokura me ntoka ma na mi nsifie ma ofo so be ma nim so ba bi akwa awarepa wo bi ani kunu toka ama no enti abusuafo na tena se wo the book of Micah chapter 7 verse 6 wose ye nipa fiefo na beye de na tamfo Yesu ba ni anim se sa asem no meka because wo de wodo ene nkabo mu na ye de e ba ya asomdwe Matthew chapter 10 verse 35 na Yesu nsam na adifo ne kan ye no wa be repeat Matthew chapter 10 verse 35 wose ye nipa fiefo na beye de na tamfo enti obi wo hono ma yehunu se wo a ne mane be ya akasefo e be ye abrempon ye papa obi afidie ye ne agentre ha wo man Ghana ebinum anya aduane edie no ebia ne se nipa ne be ye nti abusuafo da ye dai atena se ne yefunu ne ye nya dai ye miemu ma abanya dai emetom Bible me yeti ase wo the book of Isaiah chapter 54 verse 1 wo se todwemo boni a woni ba na woni bi be ye da ba be doso Apostle Dr. Amagashi te awo te ono achare a de hia ne se wo de be ma na ne wo ba na ye dai aba within just 1 month I was so to me conceive number mi bi ane ne kuru ba no ma ware mfie enson wo ma pe basa wo munya ena no Tuesday ya ene ya we ene ni 2 days wo mu ba ya se ma me no wo manyem wo mu wo ye be ma no so kwatiti mako wasa akokọ nyim wo mu kokọ cheke ya wasa anyim ntafo miensa na first why wo ntafo say ya ntafo say agu ni yam na ntafo no mu ye ma emema miensa papa ne yira ba say aye we di omu na e kan se nkomu pe ma so adwobre na Apostle Dr. Amagashi se nya dia me de enuro ni habama mamma ye ne misisa be ye de be yi enti wo bi ti ba bi na wo su ye tete no abusua na yini ntonkure ni kunu ma ne nye ne yire ma ne nye wo ba ho ene ye tete ne nko a atadwe ya te de ne eye tete me wa fa agro dwuma brempo na kan asem so wose kuro bi wa na kuro bi so ye dai eto aso opusu ne num so na ye dai na wo tinisa na wo ben so na hu sa abo akoto ne bo anye dai enwa na femfem ne hehem so hia mpo na ne mirikasa asem ne twatia Apostle Dr. Amagashi wo ma mienu miensa enan ya na ranan Nyankopon be fa ne so ama sabi se bi eburu won saka ama anigi aye dai awie peye na wo se Apostle Dr. Amagashi se wo kan na wo kan se bi ememo ma ba da brijo a wo mema asem so won koye Nyankopon ama ne de habai ne bebiraye da yaba say de habai ne papa akwa within 1 week no ese so obema na timi yire nchen sei ye wo maka yiri baba ho ye wo mantarabo ho ene ye wo magunde ye wo dem ene ye wo odenke ye wo aprankam so ho emema meme ne makeka na ba Apostle Dr. Amagashi aso ye ho wo artificial penis ni bi ho ne free number 4 no ekwa kokosi 10 ne de wo ba se obetima gina nim de ene na aso se bi eburu wo ba so de ampa na doctor bi wo yadwuma your friend Dr. Morrison ne Dr. Kingsford wo kwa papa me se aya amoba mo nhwe o mo frapo no wo munye enipa ketwa Dr. Morrison ne Dr. Kingsford Apostle Dr. Amagashi ma ehwe hunu se bi ebudu wa yemodu hwan no anya de won pepa ne nsakwa de wo poto amana fie so nchiri so ye de odi bomu bi ena de okwati ebese no no asoso no ye sa ye kwa ye sa ka kire no to was there be more minimum ya adwuma me hwe hunu se ba ma ba no e wo sesa bi eburu wanya hwimpokro so okode na akere se wa de ne ejira so se yire nchen asa bi se doctor de mebre no Enti Apostle Dr. Amagashi say Oforisuo Bema na sem yetia wa na sem tia wa ni nyina se emema ma ba da bridwa munti mama ni mo yere no mani nye mo de nsem bi eyi mwano no wa ba ma ye 0547 04
43 07 0547 04 43 07 ya de bia apostle Dr. Magashi ye de etu ase say the san ho ane ye da ye ko enti obi a wakọ ba bia ma obi adada no ani gisam ya tene say apostle Dr. Magashi ye friend say otu ya de ase na de wo ta kire ye sunsum no so no adane aye da amano to force obema some how be sunsum ne honam ya de bia tetew hepatitis B, HIV, gonorrhea, syphilis, and spiritual problem, and infertility, and say be bro mema or more sexual weakness, or mema semuntimin kwa juno. Ade Amagashi abadi or my Ghana. Ya was swami magazine macro, and ya can police house on a nhwe ni mu yakwata chiman so a o henso a brigade ni ho no ma sa so ne dan ni konkran pumpurimantem so o ka so prison junction ye dan ni kwata kra den so a apostle Dr. Magashi wa pan wan kejebiri government school mo wo ye adwuma mu edan ni nyina ne say obefre 0547 04 43 07 0547 04 43 07 that's an yankopon de bayenia apostle Dr. Magashi ba beto as so the church will be okay ya the doctor so apostle Dr. Magashi herbal and spiritual center ye no mo na twetwe komo no doctor ye ne ye bedase de ya ye besehiem na wotwe sende ene ntu odofo ye nkwai ahade o macro old police station ho no na Dr. Magashi owo odofo na ye ko akoyanimu a Lord Inusa or the Jumadi Biba or no Beka MPP who some day said the Baya and the power you know amount for better by the Amano 7 September and the Jumadi we ebe fiti as here or for beer the annual club beer and club and until say ye kwako pe and sapapa bi a friend beer dia out of a club beer na club beer no aponto abadinto ayiyo no nyina a club beer and na order for ye koto ne ye no na omanfo se club beer no so unya bitwa na unya aduane bia otibidi a owedi nyina baboma ebehye kama pa order for se ye kope club beer ni bia ye wo last size yo ne wadantem no bi ho club beer and a make out from the amount a bow man can muha and yet can afford the club beer tumwa and yasam ketuakra or about pay for some coso only if you do what we are club beer no and for some cosocra club beer a ye kama pa and to be a dear and no and a club Togbe Ahabakeke Aziblibo so Kalu Kaguka Yenko Bumfa Hospital Johnson now also for Fijaseka Bumfa Hospital Johnson and ABC 0244484747 0244484747 Then Kodan Babe Fow no more de Wako Togbe Ahabakeka Lawson Beverages now do your baby Joshua M11 no man for Twaguswo a Dreamman Betes and Sabri no amount for a de Ayo May no Mapontono a ma betes abrochefo nyina agi atum orofo nya asem ketoa opabo no pebigum na tonte so mfaso ba bia to nsa tu sanyina na ubenya ma betes ni bi na wato upese unya bi etori dudu mu a 0242133577 0242133577 neko tobi brukutu bemansu enso ani brukutu yenko tobi na yentumi emfa ensefo yawo eno amankroma so enekan ye de besefo pa eno ntiso ko tobrukutu ni bia wadofo ababesra ofie nyina hwehwe bi ma wo mo paabo so ko abenya bia to kama pa aponto ni abadi ntoro nyina brukutu etumi ewo akakaduro yimu mase tenkom Food and Drug Authority agia tumorofo unifie du nwotwe mfo asem go so obapemfo asem enko so ni dudum opebi ato a 0244620294 nyenkoto brukutu ni bi kekrede yakwa akoyanim yanim ten ena yehwe kada chi entisese no omso omojo omodan anaso o master so oginisika okay eba sa na ma membra busa ba komra ne se one ka kire if you run say be me na ye adwuma ba me judgment into oginisi was oginisika ano membra se obusa no won ka bibia just if you run de ne pe sa if you run say ya dia wo ye kotna wo tun pa be 7 ase de adwuma ne ile nya adwuma ono so adwuma wo ye no sabi wo twalutu wo twa ase woni de to bia wo de to bia na chiwa na ile nya adwuma pacho de bia eno ono aso twaloto na se loto ye adwuma wo twa woni bi wo twa woni etire sa no da ni bia beso ye so wo aye da ko mbesi kada chie ka akoma to ye moate asemi o kan wa ma mewura ho loto fo bedi ho ya papa loto fo bedi ho ya o
na ufiewura no de otwa woni se oya no wa obi di kwa untu alka no okay se no efiewura no yire nya adwuma fiewura na nkasa so twa loto na emom twa woni enso onya sika to cement ne blog nti obeso yire so obedi de ho ye for wa asem no she fridge mate to se mebre no ti amanfo enhyere intimity eno nti no ekina wo ka wo predict loto number bia me sure say ekini fie na amanfo betumi afa so de loto fros de ye fiewura no mebre do betumi de loto enya zegeto kwaku ye fa asem she fridge because loto no de fiewura ni twa woni o ya baba kan de do twa woni o ya no wo ni odi oba wo so ma ya so twa woni ogwe no me no ya dwe ya fa kwaku loto se do twa kese pa no memeda ya na se omo baba ni wi a ya na ontimi homi o na da ona tokwa no ba no o kan e de se fiewura na yire nya adwuma me ba o fiewura na yire nya adwuma no twa woni ne de opani yende ya to boka kwaku ya fa chef fridge njame ya do bochira ko fo so ime ko a se hene se wotie no obi nka nkyere no a se hene efi next week iko no from abebo no ai na nano pese se be makrokro na akoduru baabi but obi nta again say ye ni nsa obi wa ha to moment nka okay a se hene yo the nation sankan if you are in your if you are little no kind about 1055 teacher no 1055 okay I'm on you na 1055 no betu aye adwuma chana mo o time no 1055 betu me abo and 955 okay oh there be at the 10 be count that 1055 because 10 be count abrotia second 955 yeah the 10 be count because I had the 10 be count I had no mess upon ya duma ya ma atwo no nwuro wi ne hu danta de betimi amon me dance okay ya bre na etia pa ya for two course fa bi ni fa de 05513131 0 yanko ya nim hello baby how free with Nikatachi Mr. Free the William okay Kalachi entio hello you the next kind of say a bunch of no you can cast work of Baby Kuma I have seen how time you Germany now because I do baby now when I quit she and her young for according to almost say doing baby you know mukasa hampo mbesi ya muntu nimba na de umi se o se kasisi ni kano kasa me fotono kasa ha kama baby you kala ko kache mama tia se ai ana tie na ya show ka kasisi ni no so maybe e ho no so be kala kura ase do de me tie okay hello baby afrefre udin hello utimenka baby afrefre udin yenko yes good evening majo so me brenti ntie na so kakra the friend is saying me check abonko okay jumedi in fact still my need to be simation so pokomo is a QNet no a QNet that on the kind of quest international as a question na a beauty the machine there no na machine no SHS na ye ped masimela o meji ho dan se chem so when ye djuma bi no commercial function bra fantastic function bra if you introduce djuma no dey explain if you introduce chem na say na me mani akohwade it's na wa convince me aka dem say man ti dia let me chem okay hello and wa convince no hello baby afrefre udi katachi good evening that's what you do answer me too also friends from the class with na asuma Canada around kidaka and for ba omoto o ma be fa wan ti wan hwe ya be wi ase na de ndia te be o nti aja me somo mo na nsanka ne sika no okay ahani ado ofre no nyina besi enti meka che mahwefo no matiefo nyina se nyame ya aduma ye ne abrante no papa no ebedi ahia mu de be firi ma babia no
ye mamwa so na okay ye be mamwa so ate na papa no a ose ni fie wura so na yire nya adwuma papa no twalo to twa so a woni sanse wo twa woni ntino na omo ha dan ho no odo mani bre ebe so ye wo so no nyame ya adom a ye beka wasem kama pa enuti singing 910 singing 955 95510 95510 memene da asem abrewatia Ofaso beba ya chira kwan no ewo Kumase so a me shuffling station ho ye ne noa na ebo ho na asawote commercial ken na se trotro ni mu aso besi wo no hotel ba cho ye besi no atwa kwan ni mabrosan red and white no ties ya red and white na ho na ye wo na so be free ye 0243 585878 0243 585878 and now 0552 095593 0552 095593 Ofoso be my yes sorry so ye fa happy birthday Makalip J wotafo ene eye wawoda bempa erade nkosoa ensure no mo nyicha hoden ne apomden ewom efi wankasa unua bema ohini sian ababio ene wabusuafo nyina ho omosi omodo papa Ofoso bema yenko no ke ye Aboagye me na mapamfo ya kramo ye ko long